Meba enti Sakina ni enti Sakina wo fi ha enra oyobia o share program pa eno send me message and me do fi American kind and me hu send me nko na message wa send me ye program bi to me send a message and you know wo fi ha ono na ka so beba na wa beyi na no e won sem bi ho and ye say omra wo meyi na no enti esu na mo ha ena ochira ne kura menim sala no ka no ne kura Sakina so ewa ha ye be ma wo Sakina na ansa na no enra wasema wo de bai na ye second story nti ye ntumi ti san ka asem no bi na ye nti pacho kunwa mpacho se man kat sa yia mfa nche wo ka sa yia me che se san ka wo ha no a wo de bai ya ni ha me se 2000 ena me hia me kunu awa ye ji kurasi bi a friend Kofi Basara ena me ni tena wasa 2001 ena of the family or no the family baba kesi ha ena tena mu sa na ye adwuma ye ji obi asase na do ma ye nche ye ni sa ko sama mi asase tu sure mu die ni nyina ye kodo bi kura o kosa joshi ho e chire na me be kiosk ewo ejawro first mi wi ni wo suru hospital suru ho nketua bi ena ko su sa na sa bi ejawro efie nche bebi ahun ni bi to Akoma edansema yetu mijatina odo Akoma eje Akoma eje Akoma eje Niebe medele tumpeni Akoma eje Akoma eje Akoma eje Niebe medele tumpeni Ekon bebe den kosivi How bebe den kosivi Ayaka bebe den kosivi Akoma bebe kosivi Akoma edansema yetu mijatina odo Akoma edansema yetu mijatina odo Akoma eje Akoma eje Akoma eje Niebe medele tumpeni Akoma eje Akoma eje Akoma eje Kama ni kadi yenko sivi Kama ni kadi yenko sivi Asante yenko sivi Eni brief yenko sivi Akoma edansema yetu Akoma edansema yetu migatina odo Akoma eje Akoma eje Akoma eje Niebe medele tumpeni Akoma eje Akoma eje Akoma eje Niebe medele tumpeni Oh, adota wa ne kwanwa akwa wa ra na ebisa Mesa Funo, the soft ladies, being Funo so the gentlemen. The baby sa na no zinzin. Aka kwa na waka tete. Uncle Bob say the mama say the baby you on page my aka ka na wa da no ko. The ma wari rabazan kuwa wari. Mama kwa bade ba kuma 87.9 FM ene eye fiada ene eye Akoma FM January bosumene da etoso edu emiensa ene bosumie dinkan ewo 2023 emu yeda nyame ase won pempenso awie wodi abedru no ebra so se de akoma mu nsam dwumade no brewo to awo
baby biada wo bia nti bonma dia na eka ye ho se eye TV a onua TV wo behwe bi ewo ho sanso na Rabbi 1 TV and also dem Osai TV nso dem ewo ho a ene wu hwe bie Adepa Information Center Kotwa Feti Big Love Radio Akoma FM Otaibo Radio Modern Ghana na USA OPD Radio GHUK Free FM 97.5 manager dache hene ene na adwuma ye for tachima no mubutu no abi atum ho Asopa Online Radio Asafo Pokuska Palace Arimbot at 32 Kochi any brofo eduwase enra maybe atumo no na me sign my phone say show was we be atum and I just say speakers no say Jimmy say gum weni ni na echi no so na the phone no say kura no no say hwe no YouTube Arimbot at 32 ton security doors and it house e wo Kochi we be mu e wo ho Akoma FM yede ni eche na Brebron Information Center kuma wu bodoma se and also etem ewo ho a wo betumi enya bie na won so wahwe China Mall baby abefa bia eye akoma mu nsem na etemu ewo ho a wo bia ehwe bie nti bomode a na eka ye ho enawie bra yes nkonya ne de akoma mu nsem dwumade no ebra wo Facebook akoma 87.9 like and page no comment na bomode ase obehye ede amayen YouTube akoma 879 YouTube akoma 879 FM enunti channel so na also subscribe page no near notification bell no so press on you get notified na once wasama foforo enso enya bi ahwe bi yenko na yenfa update emremo enfa ababawa your friend no Dina ya wakotwe mpena na wasi the 1500 kodi empena yi ho na oja ene ya ema wonya broken heart yi na danfu bi introduce Malam Salam Mustafa edema no oso betumi age 1500 na mano ekwawi akire na waboka wo Malam no ho ababro 8000 ka enkam pre so chance ka enka oyo okwagie ewo ne boyfriend ho no ye ka sa ye beko Dina ne mfoni ne ene daso no ebia na ore fini kakra ni mfoni ene daso no ntino na akwa kokko me wa ha ye na akwa na pom to say nyame adom boko wo so nyame adom ewie wa ye de me da say na ye ko Dina asem ne so Dina edisun baaye say de eto no na anu eden na obi anim say asem to sa na waye ojapeja enkanka ne say wonipa wone ne tie o boyfriend na wonim say wone na etwempra akwa aware yemu na obeja wokwan mu sa no ye obi beka se ye bia no obeye ento a obeka se de Dina ye no odi nkola asem ana asebi sebi o wagimi nanso eto wo anka e bia obeye de boro saa efrisa na osi ebi ni ho Ebeneze nibi nti wonu ane hwe no nkakra na wonim se dabi ebeye yie nti odi bedidie ne de ne boxer ne spray die na ototototo ma no se beya oye adwuma da chi bi no ebeko yi ama no se na Ebeneza ebedi na wu ampa Ebeneza di na wu na danfo eka kire ne se mini Malam bi aye fe Mustafa obetumi aboa amade Ebeneza eyewu nyina no Ebeneza be frafra okra na wo betumi amanasi wo draws ada no aba ama wabeyi dafom kra mawo yes anache se odode emu edu wose ne de obeka bia meye ampa Malam shase jeje no na mako Malam yako Mustafa ho ewo mampon asabi yako ho na yako ho no okwaduro ni nemu mrika wajane Malam ejane baby o kire ye nyina yaduru ho ampa so ye ho wo mu hunu no so kra yire duru Malam to tie mo kai enwa no Malam na ekono Malam ko ni nemu mrika ehofo ya ade asabi se wo munyina tie wo ma wo mutie wo pa
omo say wen kuwa die omo so beboa ye nti ada malam de na be sifie wo say kim baby o kira de no beba say kim yakwa say unse ma ko yakasa fi die asam no wo de ba ye ntena so se de tie bia wo de wa asam na ba ne die ye na enunti na ye wa ha ye badwuro ho 24/7 ese se ye di akire na wasumu dwo na enti o trade no baby o trade no on the basic school ye ko senior high school we ko ho teachers na wo both basic and senior high school no so omu hu no wayera on trade wo ho on trade wo ho mu wa pe baby kra de no ho afa enti malam ye ni diwachi enye se ye jai bibia ye nyina ye ni sam baby ye benya wo bia no ye ni ubedi ye ma wontena emenu na wo mu amanfo sa ade a wontumi nye no wo nye nto wo se meye na wo didi wo bi ho sa akwase abuo ni die eye ye bufu eye ye enti ye mpene sa akwase abuo no enti mako baby adan na ba ye no na asem no free nkran ba ye na asem no baby ye di akire akwa akodi ho no enti ya akabia no ya de baba ayi pese ye ko ye no na eye me wanwan se number ye frɛ malam si so a na malam ka so wanyu ono ano ye ko ne number no wa twerɛ gu ne dan ni dan ni megu ho ye ono wan egu ni dan ne pono o famu ko ra ne demo no wa twerɛ gu ho same number ye ono wan ye ono wan nipa bonefo wo se malam din malamfo bebre ho tse a wo mo bo adwuma pa ema wo mo ho adan na wo se wo mu din Mustafa adan ena wo se wo mu din mako babia wonam bia ye ni di asem wo yachi babia Mustafa nam bia ye ni di nachi a asem no ye betena so na ya tena so na ya tena so biem na kopim se asumdue ebeba efi se wuntumi matena krom ha na mama mesisi malamfo na wo mese wo mo adwuma abra bi wo ha wo mo bo adwuma pa e wo ho enti babia Mustafa nam bia no ye ne die akire enti dan na nka na koma nto ne yem na on twen ye na asem no ye besa atena so bi na ya akua mako bench mienu so sisi ho ai ne pono ne fie no animu ya akire se enkrofo minim adwuma no ase oye na ma hoye sa we ya adwuma na hoye bench mienu nse wa sheda fa amanfo na oye saa adwuma no nse ayete se emina de ni bi wa sheda ji baabi a wote ho a oye saa adwuma no nanso se ne tote a na odiri mirika na wadwane eti ade a oye no no odusi on fa biem ana baabi ono na wasa asesa no enti nipa bi hwie ho yie ma on se ngofo bi o wa odi boni a o chip be 7 otimi kra hwibi odi boni ni wi anu are jesa o fre na unya no wa wi abonsu abuso same car ne boy ese nye 2 city ba register na kom baby entima nipa ni bi afa kotikwa edi boni na me we mi mfa na malam Mustafa onya malam ko onya correct ye be stress boni baby a o che o se de o si yo sa no bi de be o baby a no ka se obi wu atofu wo bi won ti ase ma obi principal be kompa no no ayi obi boni bi mani pa na timisu aburu nua bia na yesese bi o ka etimi wuro obi de na ko yam no kwa ne finkwa ye mfei ma nyini nyina na ya normal ye jidi se obi o wa ya na eja new defa ba obi so wo di obi boni bi mani pa na su adi abene e se ho asotwe na eba yes me say o kase kwa ye mfe bi ene enya bebi asio ma nipa wi ni tu Mustafa fo omra ni ene ntena se na ye so fu asem we simple na o na so vie obedi ateta sa o ha no kwa o mu se ye ba o kwa hunu so fo ha no kwa o mu se ye ba Mustafa ha no kwa akoma mu se mi je na o ha ho kwa ye ba ho ye no na betena ho ko sisa sa boys na wafa wo mu a utrom ka no ade mu ye adwuma ni nyina no mu nyina ye ba chi mu nyina magum enti omra na ye ntrasana ye nka asem boko no asem emfa na asem ko na asumdwe emra na onyina kwa mo ne bra na da na so nko bo ne bra tiewa
mama yesu ye ni yank wanim teye ade na wudwane unim sa ade na wo ye no eye papa no se o se nyewa enti nyewa ye de na ye ba honom ewe mofo nyina ehu se eye wa afi wadwane sanka enyewa nden ka wo se otena se na ba bia acha de ne abeto ye ba ni o ebia nipadin ne se ebia nipadin se ebia number no kra no mo make se ba ko ne ehu se nyewa wadwane de na che se ye wa abrantie ba bia wo bia se ya kire mu se malam ne kra no ye wo mu 2 enti wo de ne fake malam isoki yesra brani nyina yentena se nefa baba wa ni sikama no adwuma oba se obeye adwuma wentinya yefa ni sikama no na asumdue mbra me mesre se na danfo no so oba oni na chibi on na de ne bre no na omo nyina mbra ne yentena se ne yensiesi asem no na asumdue mbra na asumdue mbra me dan se papa enti malam na yaka no ho asem malam why malam po Mustafa Salam Mustafa ni dino no your friend was your friend Muhammad Mustafa wonsudi asandi sikandema we malam Mustafa na wa ankasa out na bia se won hyehye so hyehye so abone nsuma enti ebese yamba so yenya nwie Akoma FM yenko na fei yene yenua ba esionam enkotoa yenkomo twetwe a efri nene nansa yefiti ase no na yentoa so ne yehwe se ne yebetumi edi asem no akogu ni ape anopumasibre ana esunam memo hawie na mama na pomti sai pacho nyame adum boko de pacho ani ukunu wisdom ni pacho ani okay be ma na woni na wonum no pacho anu jo enane na sawo bai enra wo bai ene uwa ha be ma no Akoma FM asemu a wode bai ya na fa be ma yi hoyi wo besia kakakra na watibi where you are no pacho mama habium me pacho na me kunu wisdom menini ti 2002 ana ye baba lekase 2001 ye bo black akra na nso se a ebeye 4 years ni empra twie de ofano kwa me ka wasi ni mo wasi 1000 years krampo a me ntime nchene da se ni papa me gina ho bisa no kwa wasi enim ma kan kaka me de ya o ka na ma ehwe me mobo bibia na me de ache no okotra kra no nyina me ko ho ateti ni yawde ni aweho na me de afri ho na maba ta kra de ko danse kra no kra ma so saa me hu ne me nya me ho na ma saba ni aweho me trase me frɛ me papa se awale we de me ntimi no me papa che me bo se obeto ne hwe na wade ne sa abele no echire no me frɛ me papa on Fabio okoye krom oba ya wasi wati se obi aka ye krom ho se wakwa wale aka me ho na me se wutwi mpra me na me frɛ me papa kasa asem ne nyina kire no enti fa me kɔ na me ho tɔ me na onya kwan ye de wope wasi wanti me fa me nkɔ enti baby a me pa bia me fa no kɔ na me di no kɔ mu ba ombe frɛ na obeba na de owo mu obeka enti na me si me aha na me ni ji hu na me de beba mbetimi aboa me ohunhum ne hunam enti me de ba ha na mo ya ma wasi oba na mo kye ne se mu fa me kwa odi ni nsa be kire mu se mo fa skama no fa me kɔ enti enu ti na me di ni ba ha ti mo di ma me okay na wo ka empren bi okotwe ye ho asem na wo ka ye kan say japade bi ho asem me ka na ye ya na wie ye tie ni nyina fa bi sie because Sakina wa ha Sakina mame wa ha na wukunu wisdom mejimo so wukunu wisdom so e wa ha enti asem no emubungu so na emfa bi nwewura mu a ye nim nti kade wo kan no me se wani Sakina etwi mpra o mami esi ebo aboso e wonechi so mu ji ma ware ma kan mu si mu njai ya bo atwede ohun pa Sakina ni mami ni nyina ya bo atwede ma ni papa kura be so mi mu ni mami di ni safa ha bome ni nyina ma sa twa ye ho achi a ma ntam ho de bia ye kuntoko e de ne ba so na de bia ye ni wo mu ku akuntoko mimi ti ho dada sa na mu bae mi bae ma ji mu afefe de su awa tu na so e chire no aseda bone asana mpratwe no be cha se kura de na me koto ade bi wo abeyi school mu ho me koto tofini biscuit wo ho me kwa na che se obi ka chem se me dance me na egwa bontim
Nina me fanya se me se satam nina na mpratwe ni twa so. Obi na ka che so what dance we na egu abonten. Obi mu bekeke. Fini biscuit won ho no. Da bi me na me di table ko si school mu nche bi pa de no ho. Nti ya na obi ani fie. Nti wonu die okodam ba no watena ho. Watena fie. Nti wo mu die mpratwe de mu odi pa. Me de me kanka biom asi baboso se ma ware ni de obagu no. Me si wo obaji mi kunu no ba wo me hona me si me nibi ona oji free me banesam e kire no kunu susu ni kunu a ye frɛ ne kunu so asa ba jibi wo me ba panyin ho da bia oni me kunu kasa se me tumi na ba kokura esi ne bona mane jese wadane nani wo shiman e wo me hu nti na me di wo mu nyina ba ha na me kunu susu edan no me ne ne ebres eto na se me yi sika se mu tincha ahodi mu ne nyina ma hodi ka ho e ton no tie wonu na freme ana jobete na me ko shaka no na edi no tie ni agu kwan so no tie ni manya da ju mi ni me marketua yesisa no tie ni nyina ba gufie ho si obi be sisa mai o so beji 4 million na me si debi enkola yen sol na sisa ye mi ensa yesisa no tie ana jo be 2 o'clock ma bo mi hu modi ankasa ti se awade no wajai awade ni de majai mama majai nyai ba bejai majai se ni nyina be si wa ha di entia mi wati tim dodo okay me da se o wati tim dodo atiti mu de hen se atiti ben sa be ma no wa ha nti ma yenwu atiti kro ni emisa di entia akoko wo baba fefefe na obetete wo asewo fa aya odi edrogu mi duane mu enu su bi no na meti asana empratwie tobo chechemu ye wote ne sen wode adrogu aduanem eya wote menti ase a chiremu se midi duane no wi a na tiare na asomo achimi enti na matamu hofo no nyina se yare na da meso de bi se me yare fo a anka won famida se mi na miti ha se miti si anka won famida na ne die ni na wiwa na o say me life wie afina hu say me ni mukasa ana mu twant wo say me ye bodam ni e de ntina ma bodam say me bodam a ane wadru na wodi fra me duane no ane mama bodam ni wa aya wo hunu so wodi adro fra waduane me si wodi fra no no na no aduane me na me nia to ho nti kwan be so na because be man be ba no na wo na wano a wo ne o mat mo de adidi awie aka ne de ti aduane be me bi o ha me ti ha me pe fast ye pa nti bi o ha se 2 mois me didi na se 12 ana se 6 to 6 nti me ye aduane na me di 2 ho tam me wi a me fast ya na ma di na wo bedie no no wo ho akoma bi o ho kwaba wan na kwate aduane na ma wo mama ye mia enti sidan wa kwate waduane ti ho die se ya ben kwan a no mu di afra se yi nkati nkwan so no mu di afra ade no etise powder wan mo na de fra wonu ka hu bi ana me bi sa wo se wo na wo no awaduane mebua ana wo se mi se ebia wo na wotete ya wo na wo che ti be ma ne be fra dwuma be ba no wo kra wo no ma mo didi awie no ono abedi ni de ti kwa be so no pa wo ye mfa so de aduro no gumu ana wo se to bia wo ye fasting wo ye fasting wie na so na no why na etie eyemia nti se den wo de mama aduro na fra de no wo hu da ani abenkwa ni nyina fra ani esi wo so ba no bi because efra esi ho wonu esi ho efra a serious allegation a we make minimum esi ho wa ye nkwan si ho unsa awode be ma ne nsu die wom wode adura begum ti se ema utipaye ebema ni tipaye sebe etie fo mpanchame se sebe ema wo dambo a ebema ne dambo ti munyina mu gya one scale ti kwa be so mama de omo kan se yankuo ye be sayo mama dion omuye me se drone kra kitame wa ha ewen oni drone ni ma yan hwe ya mitimi di different faces na ebie drone na we nyame nti omu ntugu bie drone wa de drone kira ya nti no bie drone ma me hwe na nsa na Ismail atwa na ode me hwia dukura hwe nti se me collapse a na me hwia no ena ya de ya not me go hu ene ye be stew fi ha
nti eme pa cha duro no ene ya bo no do fa na ekura me na ekura hwe wose ya bon nutmeg enti no monfa ma no wontwa no wonfa nto so aduro no ani kunu di gu aduane ma ne di radi ya wo wisdom what about to one me hunu se wo si wonyina je se wo dabi wo yire ne how no make no wo se atete yawudie ene abrɛho ena wudi ko no aha bra wanim eno no ye how ne baako atete yawudie abrɛho ena wode ne femu what two what fampena ewo nanim ya wode mpnasem etete no apart from ocha sakina bebre ho eno so ka ho ye to so miensa pese okum ne firi ase tu sorry a wanu aduane no na de adura kugum adura ni bi ena wode aba no yenim adukoro afa ne de befa fidie mu ni ya hwe adukoro enti wisdom emu ha yana okay wo yiri ni me ba joane ma ware mfie sai oh e cover 20 years rather 20 years ma ware ache oya no ho ade ba joane oya no ho ade oya no ho ade afibe mu fanse be eya no ama ne so ama me 2020 mu ho ana me 2020 mu ho na wo ye no ho ade sabe na wo ne na wo sai oh ne wo 4 le pacho montwe mic no o wakakra nti se obebu ne mu ase ye bewie na na chinkase nyina eye ne yantimu mpagya ma no mame na onfelefe na ma wo 4 okay yenhwe ensem bebre na wo yiraka o start free bra mo wode no mo hia ya wode ne chinchiri ya mo ware ye o be start na abesi ni ahwe problem no a ewo ho no nti no ye to ma minti start now ka start ya fra wo yire brebe na o start ye se bia o kan sam bia etisei atete be na wode ne femu eno ne ye pese ye hunu mi wo kasa kura na ne hu ye mmabo di entia ase onti surface onti sa na so kasa ya wakasa sese ya emi mmabo pa teacher first no tisa eno na meka se fast start no se meka se hyase a eno no minim se twi no but ye beko nyameti ase enti fa mo ware ye sen na otie efie no ot sen na se wa be ye sen o first ye ware Akoma FM eye abrabo no ye gosu kakra enti o ware dia o so steady sene o yireti enti ma steady na do me bi no my friend ka chen say ne life no as changes one o ka chen say minim say sa na o ti ansa na ma ware no ti akasa on pese o ti ni ho ase on pese o ti ni ho ase nti mi so min kasa edio min ka hwendio ye hwade ye be chechire mu because obi a wo tie bia no e wo se wo hu said the first na oyere oye ne ne mafa oya de mi kasa mi ka chen say de oye entwai a oti ase ade ben sa ye fan say ye wo abrabo bi wo ha ana niama bi wo ha waye o je say kasa bi wo ha ba kasa se kasa ni ntwai a mi ka chen say kasa na wo kan ntwai entwai on tini ho ase enti on tini ho ase na so haro mi pese min kasa pi kasa na de min kasa pi abaneka oyira kasa pi enti nsem bi ho a woyire kan ya nti ase nimu a akire atiefo bi adwene on beka se se wo se wo ware oba no onu na onte sa ena akire wa ba bete sa de a ene na wan ne ma ne te sa ene na be ma no ote ene ma ne te sa na asem a wokai krampo no se hunhun ade na ade no da asem no mi nti ase krampo na ye kan se sa asem no ye kan se mi hunhun ade ene obaka se hunhun ade na ade mi kan se di mi ni se ne meka no na fa hunhun asem ba ha hunam asem na me de ba ha hunam asem se edan susu ye hunam asem atiti ye hunam ye hunhun asem mentete no ujidi dabi ai ane di ntina me dia ya wale
on tete wo yire ono na di ade atu na kuma mu se de na dwen aka kire no no ya nukre enti mi so se nya nukre o mi mu anya da metimi aka se ya nukre da enti no ono fi se mi nka se ya nukre da bi yenka yenye ni yembo brasa anu na ono bi tu na kuma mu aye ni ya da bia wo ya wo mu na office mi mititi no na so se anka dia wo timi bikasa se mi se ade we enya nukre otia se anka na kuma beto ne yom na so won tia se no dia to no mu ni bufu no na ma no yes anti mi bibia mi ye no enti yenhwe ade ben na eya wode to so ana woka na woka chense meyire esuenam de woka enti sa enti enkabi sekina asemu yi yenkwe sekina asemu yi ye gusu 4 years ni wo start here no mi ka chense enya nukre de bia oka onya nukre enti mi ka chense waka asemu sa be 4 years de mi su mi ka na mi ka ade enti no wontimi hu se abrantie we na asemu amika wo de oka no eya nukura na anya nukura investigation kwa ho ntimi nye de bia oka ade mi ka chense se mi ade mi nye se yakopɔ kora si fom krampo si ade no wa ya mi nye enti no ono aka se mi si me ye 1000 years kra obi antimi nshimi da bi mi nya o twa mi ti kra mi nye mi ya maka kro se mi ye mi sa na mi life with enti o mi ade bia mi nye na se o di tu mi so a de bia o ka de bia na onya toshipe ne ya ye mi ya ne mi ya bufu mi bufu ya ba enti na de bia o ka atansa na mi yimani ye hwe ye beba sakina de ne so akofa o ya bedu sampempen so yi wo se wo de masam mpo etete no mpo brebi sakina omami esimu fie ho edan bi wo ho na wo de wo ba bi kwahye ho emu obi beka chense o metete emu obetete fortunately oba ye no na wuwunya mai no oba ne nete da emu esi sakina ni mami na esi ayedan onne ka sa asem nkyere be ntimi mbra betite omudwae ho sakina ni mami na me bone di nenu anya wa na mbisa wo se sakina mami esi ena ka kire wo ka kire me se da bi eya baba wa foforo bi na ka kire wo da bi fiti ase ni nyina no na me bone di o ma la enra chi de me hu se esuenam ono na wo bone di but enra no wo ka sa baba wa foforo da bi enya sa na me ka me si esi ni sakina na di na me boss efiti sa tam na me ba ha ni nyina sa pa chan enra pa chan okay enti wose esi eye sakina maame na tat brene de wose na wunya ne sakina ntwempra na ye zongo na ye zongo eno de okai enti no eno no etisan because ase emasam ti so obehu se bia wo ne baby crazy na wo di nkomo na nya wo girl because wo de masam ha ne nti according to no wo beka se wo ye masam wo masam ho te sen papa wo de masam ha no nye masam mi nye masam onye masam anko oba o yire beka cho so ye masam mi si mi nye masam sana mika mi nye masam so one ne tena ya che 4 years ni wo so ne na tena 20 years enti 16 years no etwemo no wa accuse so wo ye masam 4 years ka ho ma ne ye 20 years and wa accuse so wo ye masam dienti ene se wo frek sekina mami se onu na ya dance ni se onu na ka kire se mi twimpa na oni ni nkai Akoma na mo fe ne so onu ka kire ne sekina ma ntina ya friend aba no onu obeji atum because ya pe no kre was obeji atum every dance su beba ni ba so be na aja atum na be ma be na twimpa ho ni o ma ni yiri hu da mi da se wari jaya na mi di ba ha no na me pe na me hu to me wusu awari jaya no ya na jia wade omuji awade abusia gya wade no na seba na be ma ne se bia japade a woni na ye no ma obi a ni ye ne ye lawyer aginem na yaka so ti ase to bu ase wo pe wukunu wo do wukunu enkanti sa wo ba ye nka wo fa sekina asem ma se wo twem won sekina twem pna ne ade ma mpacho enti mame meba mame mra me say wo how ben atete ben because 16 years oba no want sa ukofa no na ontesa woni na wo mamu bebre na ontesa eyeden na suddenly obesesa ye anyen no ka se obi na aka obi be ka kire ne se sekina ma mi aka kire se mi twimpra
no ka chen so twin pra na onu say o ti obi asem sin de o ne kunu be ka kire no enti sa nipa no betimi asai na adwi Mera be na oni ni transfer bebe oni ni bon komo oni ni secret bia de bia me de odonti bia na me ka kiro ade nchasase ase kwa me ka kiro ofise me ejimi fo ahu secret be na osusu so de see mama wo ya ade bebre de sie mi e bit saying empra twene de enye ne o enye nne o started aban ache misu aduma kwa me ni obi akwo ne ho ache empra twe ni duma so wan di tumu da ni trimu den no wisdom or a wicked ade bi o wa eni se wo kata so ye di kan ne wo bra e di nkomo dada mi nkasa bi wo yire wo problem mi nkasa bi wo yire wo problem so anya 500,000 what 200,000 bebre mi say minimum managing team no di 300,000 ada ko ma oba no na shimi wo yire problem ade woni sekina relationship wo yire problem na woni sekina relationship according to wo yire ne how de ba ya no na sekina husem na mbisa me nra na se bebisa ye be ka ho ni nyina ka ho bi wo se atete wo ya enti nra ye ne udi nkomo ne bisa wo se wonim se oyere owo problem ana se wo ba na nka wo se modika frɛ me ebisa me na so stand Akoma FM mo frɛ me ebisa me ani kwa se me yi mo no machine okay ene ye bisa wo se ya oyere owo problem ana and said ye de okay na che say na some bebrebe na che say wo problem dada wen hu se wo sei na nasema ye bebrebe a obehu so problem na say me de oka no me na say afiti ade na cha se no me nya obi ka me ba woni wo yire di nkomo ono obedi nkomo na che say wo di sa mprahwe asem na ba misu mi ade no me nya misu mi pesa anti na wo di ba pe na mi ma sorry aja no okay fitete woni wo yire edi nkomo mu hia ye mu baako mu wu mienu mu wu miensa wo yo bia wutumi no wo yire tiase di nkomo esere like se be oba ni wokunu first edi nkomo nya so nye mi nyina fa ko ya mi ko ye djuma ba nti nya dia nkomo di musa na ebedi nkomo e djuma sem na ebedi nkomo asa ono yire bedi nkomo ya djuma sem eniska sem ba se bia oba bibi hawo ana bibi sa nkomo ye di ni esre kunu ne yire ni esre wo eno de eye out from mawari o ye kan na so nye ni nyina na abegina machine su ekeka eno de se men ka se kan into details men ka se kire men nkomo amoka na mosre de mi bi sa won se won yiri di nkomo because de wo kan se no se wo hwe se de wakasa bebre no a ene se problem wo ho but say ye niam wo hu se problem wo ha na wo hunu dada na sa asemu a wo ka ha no ene mama adwunya ka se no ne che se de oye de ne che se me ntina ase che se asemu a wo ka no a me no asemu na mu kai na me tie na enye semu we no de wo ka se sia na wo ye papa empra twen ye wo ka woni sekina de ye be boso nke ma sekina ma Kiyema sekina maame ma enu hia ye beba ho but ye pese ye hunu sa oyire nsakra ye bia ba ne kasa mu ne nu yo ya wo ware no for the past 20 years no ya wonim se suenam ye meyire wasesa apse ye yisa sekina de kura frinja ne kasa ne ni ye wo fie asesa na ni kasa me ni ka asa ni kasa no wo kasa wo ye okra woni mse wo ye wo ye okra woni mse wo ye wo Akoma FM otunu fu se wo kasa no se na iko no enko ya ase die kasa ono so on natural azin enti uka onti ase o se enye wo na wo no enti wo enye wo na obetiti no enti basa na ma atraso first na sana no kasa kirawo pepepe o ware ni nyina pepepe o ware ni nyina kasa sa na so mia na me fi se bia ye koni mo abet stop na so still a cost sa na ko wabo na busua ma na se mo ba no ende bebre ko nti ubo a omo frɛ no ade asɛm na omo ne ka ende mi ntimi nkire
Akoma FM. Nti no aso akɔbɔ abusua na ma ne yɛsɛ mpacho mɔde hye no sɛdeɛ wɔne osini meni ni kunu kasa no mani nye ho like onya ka wi a ummisa wɔ mu bie mu sɛ bi ɔmo ne na di nkɔmɔ afa ho waka bibi akyɛ wɔ mu di enti a react towards you sir ummisa bibi na krampo bia na ɔmo frɛ na sɛ infan sɛ ɔmo frɛ na sɛ ɔmo anya na sɛ ɔno ba hu ɔno ɔfrɛ ɔmo na sɛ ɔno frɛ mu na sɛ ɔno wanfa ɔno so frɛ ɔmo a ebia na ɔmo anya ɔmo a ɔmo frɛ next time ɔmo fa phone no bio ɔmfa bio atinya dia mo ne abusua ni nyina si nkonya akasa dia fa the problem no ho o mami ni just ni o papa ne ya bibisa na o papa ka cha o se ebia na ne ho mfa no bi mo de no ko hospital ana wo ankasa ebia wo detective bibi like unu bibi a wo de na ko hospital ebia o maka bibi sa kire wo because ye pese ye hu se ni cases na o make ye no eye genuine like eyade a wonim nia all kanyina ana se bibi wom ti ne ebisa because ye ne di nkomo oba ye ne di nkomo enrechi ye ne di nkomo enra ye ne di nkomo enti epese ye hu no se from wu ne kunu no woni problem ewo ebia ne bibi onye depressed like onyare bibi e ha no but owo problem se woni no eno ne epese ye hu no from wo because ye ne kunu woni na wo nan asenum matra 20 years menyi ne so oba ye kekra wo sori a wo di watam wo sori a wo yesei ya enka wo betumi ne natena 20 years wo abra wo kra woni asomdwie ni ba don betumi debi ahade ye mpekeko de ye no na wo so mo ani ba so because ye nyina ye die eni se de be ya asomdwie bebe fi a wo so benyu asomdwie akwa ye wadwuma diska be hwoma ntini ye tia na me kasa me ko won tintini no me kasa se me ko fa ko na o se me bisa o bia me bisa me ne wan yi se me ne wudi nkomo ya akwa ko ni se me ne wan na ni nkomo enti de me bisa won say obey what is up for the past 20 years here wisdom come on to me ne ntina me ni problem bi wo ho ma ye hunu eni se wudi sie I better than me who or no problem. Me couldn't me problem. Now, the problem met me and one second the life now walk physical met me. I say, whom I mean, madden and whom would ye name that made me to me when he buy him any dear trip. I say, pay whom I nipa why do omo fi se ma boda mo say the way am dey ya dey kasa basa nti omo kure ni mu a ya eno no ne ya pe wo bi no kure enye wo say bia bibi hawa enye no no kan but asem no obeka ne ne no so wo twantro se wo ka no kure eno na ye mpe obi a obetumi ama ye hu eno da che eno no so request no e da che and so asem bia ni wa waka mi be hu se ni awu kan ye no kure ana se wu twantro minima sem mi ana ti se mi hu asem bia waka mi bisa prophet say asem a raise the market no kure na ntro mi hu prophet kra fa na ma oh ha na be se da we hu no papa so we need prophet na ene ne ye adwuma no enti se wa ba na so wote inside wa ubesi da ni we hu no age se bre na so my friend so mama ye na adwuma na fe wa ba ba kira wo se de ye ka ni na no kura na nsanye no kore asem na no waka FM na sa asem a obisa mi asem a obisa mi ni se wonu ni onu na braboti se anya no na mi ka kire wi na mi ka kire wi madam na se mi zanka de bio mama woni ne utat na fie minta ntina fie okay ya wo kwan wo kwa wo kodi san e wo ho e de na de wo ko me na me ye construction nti ya na me di ejo e ko company na me mu ne ye ko baby ti mu kwa mutimi di san Akoma FM 1 year 2 years kwa na every month me ba every month dia me ba okay this a corona time no man cars and 19 and mantin asa apart from that me ba just say
minim sɛ me ba fi a me ba ya de bi wo fi nti o sɛ me ba ade ono di na ho di si dan kakra nti ono ade ne dan na ho di si dan kakra ofi ho on fa mesi ni ono na o kan nti okwa no aba na se we nya asem ye nyina dan si chochompo bi esi eno kwa oba ibi mi da be anadu 12 ade chi kwesi da na adu na o sa akọ no sa na ya oba no okotra o sa abusum ba akọ na mienu sa na ya oba fie uhia wukunu meboa se tobo tie dem question like uhia se wukunu ben wo first no oni wudi enkomo yeah sa fitiase ni nyina sa na me pen bai se me hu biom afro me ankasa ntina me se die me mpa biom na oye na wunhunu biem ade fitiase ni nya mad odo na edi trawale na se me nya obai de wi am ankasa me che me nsu se me wo ha no ntina ma che wo kama ko dada die ntia atite odi me fe me nya ne o anya ne ma se me kasi me kama asem obakasi ma boda mampa me boda mo ntina me nya sofo bia me ni nko na kama asem one de bia ojojo makoma anya sa mfie bebra wreho ni etiti ni ya odi chem akoma so nti me kasa ha obakasi ma boda na me bodam kra mama me bodam ye mama we ni trimu de no mama die ntina asim trimu de me ndada o asema me ti ha ka me ka ma wo fo kra nka me ka woni ni ye lo sleeve pa abusia tinti ni ye wa abusia tinti na friend lo sleeve long sleeve mpa chohan abusia tinti ai ni trimu di pa be ma we wisdom on sro mi papa o on sro mi papa what ha say me krantina mantamfo na ye ti ho no frafrafo no mo asem na oti awale mo asem de bia do abonti enti mi ma asem bale kasi e wodie ye di me aye calendar poster na obi akikan bi eno ti na mi mpe mi ma mi ni mi papa tena se omo ke chiri kra 28 years obi ani wasa konya mi ma mi ni mi papa wale hu da na so blantia we de wa to me okrom ho ade bi bia ma duanu mu bi bia aye mi yadodo mama awale hu se mo enkwabonti o na so mi ma wale sam de si abonti mu ni bibia ade na so akoma so achese ma wudi areho de na ma wudi areho pa mama wa ya ade bebre afiti satam na sofo no ba ma brabo mu a mi fanya mi asam no mama enu anye kra ukro no da oh ezi so agede mraza wo basere bisika ya waji so wa chire we die emse nra wo enjoy e pa me say esunam wale say for the ombeji wo muni rade yakopo esunam mama me no question come out me say ukunu one woda oni mi David busu mienu a oye sa ade ni nyina se ma kan on pesi wo me janti se ani die me besi mi si mienu mu wona wo so wo nko ne ho ana se oba ho mto na wo onu die de bia opa Akoma se mi dimi huma na opa by me na me mpe sa ade no ana wo mpe me si mpratwe no die ana se oba wale aka me hu pa ade ene mi na mekọ ade waka cha so obeware aka ho se otwi mprazo so a mempe ni nyina mempe bi mama mpratwe ne de your problem pa but wisdom person de is what will be aka oyire ho obo wuti nkwa omo tie radio no adoma se wo kon ntie anya kankran mo mo ntesa wo se da bi nti aje se wu pa cho wa kwanya ne sa akwa kire pa nti sai fabra ni mo ntesa mama producer bepia wa be ni Akoma FM sabra ni mu kakra bi because when you be a ubom wo akire na se ubom kra bete wonka umom ti wo akire ye nte wonka me say won ne tra 20 years no wa wo bi aka no won oba foforo bi a wo bi aka no but empra de watwi bia watwi 20 years wisdom wo se ye mfa wo bi obe kire no kra and wo na ma ye de ne ba ye o ti se de 20 years enye asem me se wo na wo se yemfo obi a oba kire no kure mu ene ntro mu
me question no ehia me was in bisa because baby we Akoma FM enya bradwi me na ase bra na say sekina di no di buy enya bradwi sekina di no di buy sekina na sekina di no di buy say mo fa sekina di mo mi san sekina eno enya no kwa no de buy yo enya ti no ka we mo dabi eno sekina ti enti no no de no ene bisa wo no pra de do so na ne wose esi ebeyi na so tre sabra na be hwe dem wo hye ho no eya wo de be hye ho no seki bacha obetra se mame na wo wi a na mama akonya ntra so mame nti mu wi a ono so die wom se obi kunu ko fa mpena ebe hye eda bi mu na akobọ ne yira mane yese o meteta adwaye Akoma FM ko hwe na so collapse a ade be ade pa na wo benya wo mu mfaso be na benya wo mu ma ansa ne seki na bedin common Ken Arthur International School na make for ade ama wo ba no ba bia wo bia enei obata ya wo peda chepa ede ama wo ba wo pesa wo do besi yie wo pesa oba ebeba bebre me pache wo Ken Arthur International School eho na wo se wutumi ede wo ba no krosa se enwumesua ho akade bia wonom wo esi aboa ne ntakra ne ma ne yekese takra hunu fanyinam kwatrekwa enso we die jese enwumesua mu akade Akoma FM ya de kira de de sua de akyekirefo ya wonimu de wonmu aben won kura to boase wa abadaye ene de wo mu aba begu Ken Arthur International School nti wodo ba no kode a na kyesa wo yo ba atan a wadwedwe ho esan so wodo ba no akosha akyekirefo anyamsuru wonom nsa yo mo beje brasho ba na yie fa mo mesua mu bibia mo wo mo behwede ma won krekọ na BC nsori wo mo kotwera wo twetwa de oni wo de yakra de ka ho mo nya school akese ko crèche kindergarten na primary junior high school kwa akosi 3 ni nyina no oba no benya akwanya wo enafe mo amoye adwuma na mo okuro no se bi atwem obenyam ebi abosome miensa no aso maternity leave wo se wo kwa adwuma eniti na wo beko oba no wan na wodi ne kwa akogya na okofa na ni wo fia wo beko na kyese de wan ye oba akra yi ntumi nkasa enti no na ne ma ye pinso mesra wo fa ne bra Ken Arthur International School ye ultra modern baby care unit 3 months to 2 years and also you will be obeshe nkura ne kama te said wono ankasa wo fi ombe man no fo nyina no kama enuane pa na nkura ne be school bus wo de nkura ne be ko school na sign do maba school bus yeti apo enye bon shake school bus bi ada wono ma kumasi askwa heya askwa Ken Arthur o askwa wone Pentecost International Worship Center no na ehwe ni mu frɛ one 0541 492 330 0541 492 330 and 0243 271 0243 271 shane so ema me se wonu gusu a jenkura no admission koso enuntifa ba no kokotro ni tin Fetus Bamboo toilet papa ya we use ba ko a obesan ayizu biemu na be yizu biemu nkwa na nyina wo busuafo nyina eno na wo be yizu omo ebe yizu ya Fetus Bamboo toilet ya de pempro Akoma FM ya ni akasa omanga na mo enkran bi block B612/8 ata Mpakwashi LP North Industrial Area ho and ye Fetus Bamboo toilet chemical beer anymore no harsh chemical you smooth you soft you kama enunti ubano kosku atobi fama no enko won kana pe bi atua frɛ 0302224843 0302224843 kumase frɛ 0550 000990 0550 000990 na to be a cotton grow onuma wo beda onan ne wo se yetititi no ni nyina ebe fi ho ama ho atɔ be ma wo ye adwuma kakra bia na wo so abrɛ na wo te so enu nti wo ye adwuma nche no wa be fie wo nya akatua papa bia wo ba wo fiti kromo enye ema eba totot eche se wo hu so ayase ni nyina eye krofa mojadura age awards na amansa nyina da age atumprakopa ye di koko na ye mistie ba kwale na custom room smart ebo was Freddy Mens apedan pure leaf chemical ne ba shobiemo ubenya grow fine mojadro no kanshi drugland ukwa benya bia 2 Fred Doctor e 02 Akoma FM 0244596532 na Emma wonsa enkabi mama ma top choco enom yenum wi a ni achi ahode no
na fe ye dia ba beto aso because baby abema ni interest wo wisdom interest wo one Sakina Mpratwe ya na yire accuse no one was so beka sapa na ebehwe top chocolate spread na me de ma nanom se de be obetumi akasa yie na me de pa no aboso de ama no enu ntime se wada 3 in 1 top chocolate spread ne de wunya wo pa no papa bia wotwamu a na wo de Akoma efe kama ene wu de otumi sampa top chocolate spread no yade a de yie pa na wanya top choco 3 in 1 chocolate drink no mreke cocoa ni sugar bibia wo mu dada de wu ya ni nsuhye within a minute na je say we breakfast na you ready na we dey do pa no top choco we dey afemo no wo pendo so po mu etu pa dia we dey afre you no 0551 033 0551 033 ubenya bi provision in supermarket bi amu top choco chocolate mesai emma kwaba e ba Akoma 87 Point FM Akoma FM Onia TV Rabbi 1 TV and Ose Chrome TV Facebook live YouTube live and TikTok also live midi at the Maa Akos program no Akoma mu nsam yensai emra sakina afenu aba memu akwaba Ashobeje also. Okay esinam na osi wukunu ene sakina twempena Me pacho ane. Ben fie saying 4 years. Be 4 years muni Pacho. What confront wukunu like one kasa what catch the wukunu be me wisdom woni sakina twempena papa mehu say ni se mpacho jai Mene na kuhun tokosa. okay Enye de bia enye da kurukura. Mene na kuhun tokopa. Anu ti kura na me mfa di opet ebu na opesi mi fama no wawale mu. Anu ti na me mpesi mi fama no. Anu ti na me si mi fama no me si wu twim papa die mi mfa sa abo no ma oda. First die me ntisa. Me si me di mi hutu hoti sa wale ni. Na se wu betwi mi pra na kola we yetimi ka che me se me matwam dia. Ane me ma wa hu se matwam ampa. Okay Kwani ho wisdom okay siri na abaso no mami enu adwa ya me yire ya me mpro bia bo me Akoma efe no woni abaye ya wotin fefini wisdom what did you them them pay assistant no okay your friend is saying Sakina oy wadanfo David woni me kwa mbe so kire yen rot na ye was no ye ni wo na shi boche ene mi di hu ena adi hu sakina ene mi di hu asa oni o maame udi hu abusua no ni abusua okay wo yire aba wani mabeka tro say wisdom me hu ne say ana mate say woni sakina atwempena ana ha Akoma FM oka aso mi ka chen say nya no kure nti oka no mi ka chen say nya no kure na nenso na anukure so nya no kure Emma bebre ewo baby amotere hin fara motere ibare abulaso moti ebraso kromase ebraso David barekesi ebraso Emma bebre ewo barekesi ebraso baby amote esidan ena sakina ena obeka akere wo say woni na twempra for the past 4 years wonya ikanda de bia Akoma FM ononkwa anunti na mi dika ka jira mo no ase se kina sem na ya sem a ogina so pa nti se be ya mpe obi a mi kan problem mi kan asem a mbeka se ya no kra nya no problem je se kan sana se e kan farasa e bere na ebe ho no kra woni ha woni ha ando de prophet ya ne be din komo enti sakina anya wo Akoma FM Uma sakina sikada minu hu fi wo handan ema sakina bibia minu hu fi wo twempena da na emom na nya sakina bisi minu hu fi nya sakina de na meka nini mo hwe na sa ka wanu wo twero na wo kenka kire me say asem a yetwi hu man so na e ka me say wo twempena da but enya sakina minu hu fi
ɛno so wonim saa mpena twe no ho hwe ɔnye wadamfo mpo ɔyɛ area me no obi yɛ me neighbor but ɔnyɛ madamfo madwuma na yɛ madamfo madwuma ya mi yɛ na yɛ madamfo nti sɛ mbɛkɔ dwuma na sɛ minimu na yɛ dwuma baako a yɛkɔ yɛbɛ fia ɛno ano ɛbɛyɛ na mi wa akɔfa Sekina madam adamfo Sekina embra ɔbaa yi ɛka sɛ wisdom ɛyɛ wɔn pena ɔyɛ wɔn pena ɛne ho nneɛma no wakɔ bɛrima no wakɔ ka kyɛn sɛ papa ipakyi wo medwene me ho me ne woni adamfo yo bia but oyire sorry a ɔse oyɛ me mpena Maa Akos bepa choda bi obi kra menti se beta oze me se ye be omo Akoma FM wa jimi kunu se ni se ba me no de na minim kra se ye me amate se o ka bibi sa da ba me enrechi na oba ha no ka enye enrechi na on kan shema na menti se o se Sekina jini kunu enrechi na meti what to say wo ba wo ma me wa what is wo ka say o baby jimi kro but on kan si wanim se Sekina woni mi kun twempra da on kan si mani bunda me ka si wanim kura po a e de nti na ka chem se wo ndwan ka kire me o so ya dan wo ndwan wo enjoy me bo Akoma FM what can si Sekina nim say me na me ka sam bia sinanim me ne me kunu na eham so me ne me kunu na eham so se kwan bia obefa so ajai e na me kan o si chincha a wonja nti na me bu asam ne nyina no adi ba han mama me die ntoko na achia me kunu se mpratwe na wotwe ne woni Sekina onjai na on pese obeti ase na se wo kunu de wo de abo ne so woni Sekina ba Sekina won to me confront ne so oba wo di me kunu ntija be se be ma no pese obeji tumu da na ne se da na wo se Sekina ma me so obeji aware ne de ama wobeji wo kunu de mama ntoko na ku mo nyina piepie o se wo so nka nche ne se ono woji wo kunu enti se da no ma me so sa wo nka nche so woji wo kunu de a esi da no ma me so timi ka se ene ya sa de a meji aware na ma me ba mama mpache o ye ku ntoko ne nyina no ne didi atom na me se de ye ku mi kunu ho oh mama Debbie kasa mi tie wasam no mama enu na maka no mpache ukuru so woni Sekina ni hweye maybe sa no oh se woni Sekina ni hweye se mama mpache o se enu na o mami ka se Sekina fami kunu mpra ka obe praise Sekina mama enyina yeti wiase me de me ni hwika me jari nyina manyankopo na ono akasa da kro no omo akasa da betina ha be kama wiase ati me de me ni hwika abiom enanu a we be wase wakọ han dan dan mpo de ma baba ya watimu wa han dan ama no enya no kure Mini nipa ne ye bibi ni bibi mi ko han dan ama no sese ni bebia watimpo na kola we na be na ofri barkesi ho da be na kola we free barkesi ho Akoma FM da okoma ntimi ntina da na ofri barkesi ho nya na yemi ngonwa o me kunu acha se ma ocha se no na che se wo fra kra bai no e die no guasie ota ya hono like otaye ye peti ye hu se wisdom oba no otaye de oye kika kode ogumani mase ma o mu si yo obi ahun ntina mi ko details niema bebia me de na mani no ye wo ninti na munya ya wade enso ntina me de ateta ni mu a mi ntumi nko into details nka me rewra mu papa me pese megu aware no Akoma FM Ubeko into details. Mama say wale ni dia. Ko so say wani Sekina. Ma wo de osini mu amem ejaya na mejai. Efisa wale we mi tira mama wo waja me ba na wale we yi. Mama mi pa cho bo me wati. Sekina de ni nti ana so wani de wan de ni nti. Mama wo de me boni tafa me de ni nyina majai. Majai nti mu bo me wa me sere mu ala. Na edan ni susu ni nka ni ye. Sekina. Na yi krata ni susu ma. Baby a esuenam ebeko bia enei se na wade egu a na so ogina ba bia obeka se Akoma FM enegu ma wade Sekina na ni mekunu twempena maka wonti a
enam so ama ma free ma wade ase ɛdeɛ na wo betumi aka me yehunu sɛ ampa obi a wotie bia aka me yehunu sɛ no kwasɛm sɛ meme Sakina meti hɔ deɛ wisdom a wɔte hɔ yi ɛyɛ sue nam kunu me menini ne hwiye biem ɛwɔ mu sɛ yɛne prophet Becca sadeɛ but bibia mfomso wɔ mu ma yehunu die na abetumi ayɛ ɛbɛkyerɛ maame sɛ wɔne ne kunu ne hwɛ Akoma FM Maa Akos sɛnea wɔsi kasa ne kasa mu no ɛkyerɛ sɛ ɔno de ɛwɔ ne tirim sɛ mene ne kunu ɛwɔ bibie ba me a me ti ha yi de mene ne kunu ni bibia ye ne kunu handan bia maame bebia me ti mpo ne kunu ni bebia me ti me hu no ye ba ho unti me hu ne ba no watwam in show respect me hu no machia good afternoon ya no pa good morning then na me call me baby mene ne kunu ngina ho endi nkomoda krada onye wu nkomodifo pa sure there be nti bibia ni menini nkunu ntem but minim ne nti a o se chinchina endra ye ba ye kai na me fi se bia okofie a obe ka se obe adwe hunu aka se oh say ni se ba osaba ande no asa they say asem krona na ogusu ka se na che se e woni trimu se ni menini kunu etwempena so wa hu ade ne nso entisa nti mi sɛ mo bɛboa no wate no ho ase sɛ hwi ni menini kunu ya mu de enim sɛ hwi nim obi a di adanse sɛ hwi nim ni kunu tia na mitie ni kunu ni tirim onim sɛ hwi ne yere ne ka na enim mi so mi tirim nim sɛ ne yere ne ka na enim enti no ne mesre ni sɛ mo bɛ mo no so anya no ho cause enti ase onya ne ho enti ase ni na sɛ ebia bibia wahu no anase nipa bi ka kyerɛ no sɛ bɛma kra deɛ sɛ bɛma atwempena bɛyɛ de sɛ wobɛhunu sɛ bɛma atwempena bɛma wɔnim mpra twempa wakwadre pa wɔ mpra twem wɔ ne yere ho ade sɛ wobɛhunu sɛ ɔtwempena enti sɛ wo ne bɛma yɛ bibia bi a obi bɔ ɔbɛyɛ amane enti wɔda so gyina baabi a wɔgyina ɛne na wɔ sɛ wogya yɛ Maa Akos bi pa sure bibia ni musa Oze enra obisa ni kase musu wa huda Akoma FM enka ohu ebia Sakina mihu brese itsa oni mikunu jina mihu hotel sa oni mikunu ha eno wanya point de jina so nti eno de meme se me kama numu nse mina akra wanya ukra evidence a chere se menini kunu wo ho se menini kunu ni ho onu nso jina owo point ogina so say menini kunu ye de wo ho but me pese o chere bibi nienti a me pese o chere nienti a o si chinchina menini ade a wo odi na ni ehu Akoma obi ade na o se ade na ntokwa wo me ne wuntem na chere me se mu wo se wo pese wo chere na ade poti ya wo hu no ebia Sakina wo ba fie na wo ba wo maame ho na me kunu wo ho a the way ya wo si dress here ebe dressy o tie dia make am so ma pa che o mate ebia Sakina the way ya se me kunu wo ba wo maame ho na me kunu wo ho a the ya wo si eye wo ho fa the way obesi efran to maybe na ayi wodi ta wo bia bo mu na me ku Akoma FM wo fa de bi fichiri mu di kira no like something and Sakina kira wo saka kira no ka kira na de kodia potenti a wo hunu a wo so wani wo kunu twempra ma ye hunu de kodia pote ansa ne ya sori efra asem we so because wo husband you can work wani ni hweye jodi ahoma so ne kon sesei na de ko sensen mantena faje to so no sensen ho a di o kan work mama mi se mi so no na me ka one ni timpra mo adipa ma ye hunu edien na wa hunu esuonam edien na wa hunu because what ta fa ku Akoma FM Debi man pacho Debi enti se bia ukunu kra store esuona Sakina number wo so awo super but hash mama pacho mi kasabi Debi wo yima no nti yima no Sakina Maa Akos wo number yes me pacho
me pacho ne kunu phone ne kura no mon frɛ Sekina number ma tamu for han aha okay jai mon frɛ Sekina number wo be me phone so na yen hwɛ number edi a ebepie wo so aha ya Akoma mpacho me ya advert na fɛ mon frɛ because wo se wo hu sɛ FM wo se wo hu sɛ wo ye frɛ no enti ye pese ye hu din ye wo so be ma emiemi afo ne so sese to bu ase nti emiemi aso sese na o de ye make ye call no na ye hwɛ because wo se wo e wo so power store wo so pa ya ne di komo pa ye pese ye hunu ni sese ya na etiefo ye because mi hunu nyina so bia say otumi ma ye point bi emre bi obi kan so wo hia me kru ne Sekina wo ha just wo kyerɛ ye ne Akoma FM parce say ontumi nkyerɛ ye nti no ye o frɛ ma ye hwɛ na ye hwɛ di ye bepie Pastor Julius mo man nya hamame Ayona pharmacy na de gynecological syrup aba mo fa Sekina phone enfrɛ wisdom because we see there be omudi nkomo pa wo so pa nti bo mi ye hwa de wo so na ye bi gynecological syrup na make am for de ama wo yo ba na wo fiti krom nye wakoso kumanu mu nye eniema agensrepe agempataku wakoso kumanu mu chafe wo dia nonom Ayona pharmacy fo adura your friend no gynecological syrup no bi na bibia entumi enye kama enfama gynecological syrup wo ba bi ehia bi ba ma bi ehia bi ade ma ne yire ya ana ne kwantuma bi oba wa na osusu se akosu akumen wonye yenya no na emom yesiesie ho for 0597 216037 0597 216037 Papa fa number ne ma yen Akoma FM 0597216037 na yene no ne Ayona pharmacy for any komo na sene so ema me say Dr. Mafo Fertility Herbal Center awo fie ene ho enunti enei se bibi ene hawo awo no na ma wawade fie bebre awo ma Dr. Mafo from sebre na obewo bra na wobewo bra na wobewo entena ho boni ni wiase bra Dr. Mafo wo ho sa pepepen so ena ene wiei se wawade na wawo akoda no wontumi nante afi mfie mienu Akoma FM akoda ni nye nsuo ba onye ba fine said the tie bia no obenante Dr. Mafo awofie oba ne benante atonsu esre so atie bisa base no butuo frɛ no e was 0244 411099 0244 411099 Dr. Ebejo so na ewie wani wo edin komo ba bia wo bia na Pastor Julius ni the whole team wamani abre minim ne ekoso ewani mu ho na so se de tie bia no se wo pese wo hunu de ekoso wani mu ho a age se wo twan gina so a netie na ye ne Dr. Edin komo bia ye beko because be me wisdom wa so de prekope epia bonten minim ahopupuation esi wani mu ho eso se de tie bia no ye behunu be me na me mo hawie Joseph Maa Akos na pom to say ye ho ade ache yen okay na ene fa ye wura mu en yo pa o se dro papa sa kokwa dro papa infection ye papa yo awie de ache ye tiefo nyina yese ba bi obia no o hwe yen den da bia me ka kwantuofo de ye kire akwana ye memenda akwanfo asompanfo nipa Akoma edu ani akeka ye ni nyina boma ye na baako na ni gisemi se eba ye se o sani aduro eba ye se koko ese aduro bia e ya faduro but nyankopon adom akwantuofo ne ya magana fo nyina ti ase se o sa ya wano e wo aduro HPRS mwana yakofa osa ebe nipaduo mu no e wo aduro e wo ho eni nti wutie mi a mesre wa se kodwasto ebe wo bia chemical shop ebe wo bia herbal shop pharmacy bia se upe akwantuo herbal mixture ani jesem se ni aduro ye ba bia be be ko bia be bi ho be bia to ndi wo frɛ numbers ya ye wo boso na
number no 024 024 66 66 28 508 508 024 024 66 66 28 508 508 and 0241 0241 29 66 66 22 offer numbers here kan wasem kire yen because we are na mantumi amoso ne anka ho but inshallah bibia be fine e dey amount enne ye bedin komo kakra e dey afa ye yare efe na infection ho mpepa bi o ye sofo so dog ne kwa kan infection asema me pa na yare a e titi Ghana fubre na mo nso na ne kofa by infection do mo na mo say specialist e wo yare a ye fe na infections ho mesra utie mi atiemi ye pa da bia ka se yare bebre e wa kwasi bonu be ka se aduru ni ho yenso ya fa na sa aduru ni ho na yi na ada nyumto na ye ko yanim ene ebu ye pa na edi asako akwantrofo na ma Ghana fo ati ase se ye wo yare wa bi wo ho a enne ye se enye yare mesra utie mi a ansa no ko infections yare so no enne ya bono ama bi ati ase se kompo gota no de duro aba no ni pe bu faso e wa yare sabia ho na asa but nyankopo ya dom asan aba bio ndi wo yare fe na kompa na wuni obi a ka che se SDF fe na control fo na ye de duro e de aba na ni jisi me wo mu ni se aduro wo no wo de be yeso keke o kompo no wo de aduro be yeso keke wo de be sasa so nyankopo an bibia be fine e de amount enti masre wo bi o kompa manen fe yen o fe bibia be kama e de amount sana ya siaka se ya fe na pressure blood pressure low pressure mesewa cholesterol yen yesi enye yare ndi mese wutie mi awie mese ya fe na pressure how wa da bia wan mu nua o tuzi ni padua kwa hodi bia enum akoma no wona ntike kra bia na wa bra tutumrika na hia ye akra ye wo kwashiman udu kwashiman ya traffic lights na no bi se so tu mu kwan ye che so tu mu kwan a o branch ya presbya sonda kese no ewo ho a ye nya sonda no ene die no hwe ewo ho ana je bi security for mo presbya sonda se ko akwantuo herbal clinic o mo abeli du e de wa ba ye clinic o ma ya sho kama sazu na wo kumase a ye wa safu labor run about o de ni e chi atonsu kwan no kan fie 1 2 we sebenkum bo se obi se obi ya se ko SD for akwantuo for wa ye wo dantemu ye ni abosan so obi ade beba kama techima ye wa Hamadia road ye ni chama UNESCO ena eboso pe wo na kwantu fo ye chi akwa wona brekum ye wo na machine station ye ni brand bosa no uduru a wo bisa ye wa se pe oba ho a wo nsa be ka ye pressure de ye nto na bonten ye kokwa de ultima pressure no eba from nanso ene de entimi ntuase mawo pressure no ba ye kan ko ye se pressure yare enye yare se wo yare bia titi wa musiri tu nchese me se pressure enye yare papa be so ye oba wa nkasa oba ya dance difo enti ne de bia me kasi be mba ya sabia no omwa na sani ni pe be ebre yen obi timi she ni paka ma dog me de oni pa ba ni pe nyina ahia ya samomo omma me yen hwe ene de yare America wa say yare for infections yare because mo se me ha Ghana fo be obi bia no se ni pa 100 ene baba ya sabia da ba ko a obo ni pa ba be nantia ye yare for infections o ya nantia bre wa pa ba o se dog me se mo mo ye se mo de ye mo na do tatahwe mesra me ka se bi kura ensuo bi ebu sa me do dry season se ya wunya hoto se wona ntike kra bo se na wa ha mu nyina awotim kura e ba no na how aba ho bo se okuso kuma na bo se na ahonho obe ma na nsare no gugu obe ma ho wona oba hie ye sima na waje mu da bia me kama ko sun bro mo be nyina bebre ya we fa infections ya we no because be man to nkan wa se oba ntumi nkan wa se we go na asema nka se wo na no hyedan mu asan se be man no wo boss no tani en no bi from the dog mi ku be ma tietie no so ahodi ni ya me nyama advice na msi ni na se wo ba ya kene ko betumi aboa we nye ha okese bia e ma enti mesre wa mfa wo kuna chi because aduro e wo ho enti wo tie mi na wo be ma wa ya me e wo mpa enti wa ware egu wo oba wo nya tenka enti wo kuru ba wo nche na obu afu wa wo tinka se no wa chika se na ye wo ya usisi adio bechi bia waste pains usisi ye wo ya wo de want me chi na ye so emfa
wanga se wuze mo bi na mo se nkukodwe no wani kura wo site ni enwade ye what we know na mi ya brante mi ya baba bet ni ma enkoye mame mesre wa se mfa dube mu wani so bra kwanto fo ya so ye ebebo wotuma ma bibia ye kama infection ya wotuma pressure akoso ndide bia wonu pressure do na so pressure no e wo so infection betumi ayesa e the amount at the same time so no ya we ba so bo se tese mpobia wotin ka se rashes ni egu ha na ekọ na asen aba bikura woto wana ho wosie mu wachi wano utwutwu wonsi utwutwu katere maso na so ade ba chimbia no ole kema aye fita utwutwu ko hu bibia uze nyema nkoye wa wo na wonsei emu katum emwa jize wanga za usum na watena wonsem woda o so ya na nansi achew because okodun so ntimi nyon so anansi achew jize o teba bi cha jize o pejere mu kakra se wetuma mane mu so odi na bo beti ahefam ni na ya we fani infections ya we e edi se adwuma no ne bebre di awon kola ndi pa wanyini o ka ware asem che ne bu afu because tinka bi ani ho saa so yo ba so o ka wasem che ne wadwa sense adi bechi bia nso egunu adi bechi bia na se wo kwan kire enye nze mano enti ka ware wasem na ya di bebre awore a awon wasem ya omodin wo ba kwa esi be ma no low spell count ni yan se ni nkwamu a ebeti ma wanya ba no ni na awu enti ama how e dia ba sa bebre so nurses no entry maye esenka ya bobi abeze 6 days 5 days no entry makura bikura e maye wozana akofa fibroid e dia brown enne ya wi a atiete sa Ghana for hu amane prostate cancer prostate disorder prostate enlargement ni na infections ya we no ndebi am ka be ma bi oni infection ya we no e be ye din so be ya we for prostate because enware ni fibre enti e wi utie mu na mesrew ma me papa infection ya we bi how wo dia wo akora no kwa otinka se na ni eche enwade ye wa ye ka je infection ye wa akora no so na wo hwe san na wo hu na the same thing na oba no hu bia mesre wa se ye number no ji na fe ye enye oba ya so ye ho ya duro akwantu oke no ye hu adwuma de na so ya we na cha man to aduro no san se emwa bra na ye fa ntu aduro so ye ntu asema na wo so nye free na wo ntimi no oba na ye fa dada na ye fa mama number no eye 024 66 28 508 024 66 28 508 0241 29 66 22 your numbers no ye chira kwan no enkan ye okwahyeman udu traffic light na na do ni chire so to mu kwan na branch ya uboze president sonda kese okwanchi hwa ye na sonda no e de die no we na so ye da kwan kra bisa sonda no security men ze omo no se o we akwantu he ba clinic e be chire kuma se ye wa safu labor run about udu ni e che to nsu kwan no kan fie 12 unsa be nkum bisa obi ase ko akwantu he ba clinic techima ye wa madia road ni chama UNESCO e de boso pe e wo ho sazo na be kum ye wo na mashe station be ambesa bo sa no ase sam ye we na wo hwa akwantu fo a wo ye chi akwan e na ni jisi wo mu se ya do akwantu chemistry e infection be nso obonye bo drugs to have pharmacy he ba so ba bia ato na de du djuma be ya we na tan so acha ma mi papa me se man to bra ya kene ko na yentimi ntu ase ma na wo so ni je no abra bo se ato adura be enkoe ma ha won to aso ntu adura bio ye be ka bebre na me infection bi na so akwantu fo de ye specialist e infection ya we mu wo osabra wo ikoko ya we akoto ya du bi wa bontine di bu ba bi oboko bia we bia to nyankopon nhyira ho da se nne ye be se ahia bio da se nne ye be se ahia Dr. Nyame enhyia papa ye ntwa ye homra ye ba ye beto aso enane na sawo bai enra wo bai ene uwa ha be ma no Akoma FM wo de ba ya na fa be ma yi hu wo be se ya kakakra na wati bi wo yi wa no pacho mama happy me pacho na me kunu wisdom me ti 2002 ana ye baba likasi 2001 ye bo black akra na susisi a ebe ye 4 years ni empra twi anie ofano kwa me ka wasi ni mo sita years krampo a me ntimi nchene da se ni papa be gina ho bisan kwa wasi ni ma kan mi de ya o ka na ma e ni mo bo bia na me de ache no
okotra kra ni nyina me ko ha atiti ni ya odi ni aweho na me dia fi ho ne maba ta kra di e ko dance kra no kra ma so saa me hu ne me nyam ho na masaba ni aweho me trase me frɛ papa si awale we die me ntimi no me papa che me bo se obeto ne hwe na wadi ne sa blan echire ni me frɛ papa on fabio okoye kru mo ba ya wasi wati se obi aka yekru mo hosi wakwa wale aka mi ho na me se wutwi mpra me na me frɛ papa kasa asem no nyina kire no enti fa ni ko na me wuto me na nya kwan ye de wuto asi wanti mi fa me nko enti bebi a me pebia me fa no ko na me di no ko mu ba onu frɛ na obeba na de owu mo obeka enti na me si mi aha na me ni ji hu na me de beba mbeti mi abo me ohu hu me hunam enti me de ba ha na ma ya ma osi oba na mu kire ne se mu fa me kwa odi me nsa be kire mu se mu fa ska ma no fa me ko enti enu ti na me di ne ba ha ti mu di ba me okay na wo ka empren bi okotwe ye ho asem na ka ye kan say japade bi ho asem me na ye nya na bia ye tie ni nyina fa bi sie because sakina wa ha sakina maame wa ha ana wukunu wisdom mejimo so wukunu wisdom so e wa ha enti asem no emugu so na emfa bi wewe mu ayenim nti kade wo ka me so ni sakina etwimpra o mami esi ebo aboso ewo nachi so mu ji ma wawe ma kan musimu njai ya botwe bi ohun pa sekina ni mami ni nyina ya botwe bi ma ni papa kwa be so mu no ni mami di ni safa ha bome ni nyina ma sa twa e ho chia o mantem ho de bia ye kuntoko e de ne boso na de bia ye ni wo mu kwa kuntoko ni mi ti wo dada sa na mu bae mi bae ma ji mu afete bi so awa tu na so echi na se da bone asana mpatwe ni be cha se kura na ne kota de bi wo abe yi school ho mi kota to fili biscuit ho mi kwa na che se obi ka jem se mi dance mo na gwa bontin Nina mi fanya se mi se santa nina na mpatwe ni cha ka che se what dance wo na gwa bontin obi mi be to fili biscuit won ho no da bi mi ara mi di table ko si school nche bi pa da no ho ti yana obi ani fie enti wonu di okodam ba no atena ho watena fie enti wonu di mpatwe de mu odi pa mi de me kanka bom asi baboso se ma wale ni di obagunu mi si obagini kunu no ba wonu na mi si mi bi ona oji film banisam echi ni kunu susu ni kunu a efe na ni kunu sasa be dibi woni ba penyi no ho de bia oni ni kunu kasa se mi tumi na ba kokwa esi ne bona mane je se wadani no ni washman e wo mi ho enti tina mi di o mi nyira ba ha na mi kunu susu edan no mi ni na ebres eto na se mi yisi kasa mi tuncha ahodim ni na ma ho di ka ho eto no tie woni na freme ana dubete na mi ko shaka no ana ebi wo temi na bu pan so no tie no ma na da ju ni marketua esisa no temi na ba gufie ho si obi be sisa ma o so beji 4 million ana mi si dabi enkola ye so men sisa ye mi ensa esisa no tie na do e wa ko ko fie no ho ma boni wi mo di ankasa ti se sa wade em gojai awade ni de majai mama majai nyai ba be jai majai ase ni nyina be si wa ha dintia mi wati tim dodo okay me da se o wati tim dodo atiti mu dia se atiti bensa be ma no wa ha nti mayi watiti ko ni mi san dintia akoko wo ba fefe na obatete wo asewo fa aya odi eduogu ni bia ni eni su bi ni na meti asana mpratwe tobo chechemi ye wotse ne sen wodi adrogu aduanim eya wote menti ase achemu se mi di biane ni wi a na tiare na somo achime enti na ma tawo hofo ni nyina se yare na da so debi se mi yare fo a anka won fa mi da se mi na mi ti mama hwe se wa nya ya wa hu eno umma wa mama ma etie fo akwa bampo wa mama wo mani ye enum enti se wa hwe ye be me wati ye ni fun yi wa mi aso Akoma FM se wa hwe ye wo be waja wo ma enum no e wo ho
ewa abra ade bia like fiction ebia na enye nokre ebia ye nokre bia na enye nokre but say ye nokre kra ade na wo beye gina so no wawu ade agya nkora no nkora num ye wo bi ma me fo no rengi wo studio ha wo se be ma na efre wo nipa koro wo bewu esionam me mama kwa ba de ba ko 87.9 FM akoma mu nsem dwumade no a ene waso egusu a wutie no ansa na pastor Akoma FM omo friend number no na obayi si be ma no ewo esionam number wo phone so ne di nkomo 24/7 tie ya say ya be free because time o raise point no ya je be ma ne phone no into there is no way ebia bibi ni obetumi delete number sanka nipa no afeni na prekope enye yesa yakọ log yakọ messages yakọ bibia enti ewia ye de ehun ama ne bebreba ansa na no mema esi akwaba esi memu akwaba pacho yes boko de me pacho uti an yemu so wakoma pacho mu njam ye wai Akoma FM enti memu se de tie bibia betuto yi ama sumdua ba wai enti no mami misase kamo krakra ye menim se wo ye kramoni kramofo so de ene emukora no mfani agorokora enti ene asem a ye bekan ujira kora na so no akase mi di no kore trodo wa bra mi twantro wo ho se na me ba no kora no ene abranti etwempra na minim maka o majai se wo mu ni hobiem ye pe no kora no ebe ma asomdwe aba unim se wo basakina wone wisdom twempna me pacho de bi me gina Nyankopon ni Akoma sala bi ye da krope numa akase me bewe ma hu se one bra we agina ha kasa da krope kora na se me gina nyame anim atwa ntro Nyankopon twia me ko on twia me ko we bebia me wodua ana adwuma me ye kora won twia me ko amen omma ehun sunsoso ne mbra me na me hu se ntro we na me twa ye ne enie ti wonim me hu ka se me bay ni eyi bra o gina ha ekura omu gina ha kura mpo na wo so ha na wan ka san so esi onu anka san so ese de yin kirem se me ka se onu oba boso se mbaji ma ware no se ni o ka se won so ese wono so ese one wukunu na twempena de me ka se onu oba boso se ni baji ma ware no o se onu susu ni ba ni mikunu nkasa na onu nso onu ni nkasa wo sa di wo se woni ni kunu nkasa sa wo basaki na ni wukunu nkasa ye ma wu hunu da wo so woni be ma na nkasa na ampa se me ka se me ne be ma na nkasa de na me boa first na ye tu abetra wo no mudi kan nti ye be si ye de no ye bibia wo omo ho nti emre bi me fan se aja se bi na me kunu wa kwatena sirim nti ma tu Akoma FM se me ye de me mbra me ho ase se de be ya e bi a kina bi me ho kire me anase manda na jo a ono no obe me nti metimi akobon ne pono se o me pacho se ne ya me nti won be boa me nti ampa me hia na me chia no no so hia no chia emre bi a wodo abro me so adwuma me ya ne me ye ba de adwuma nti wodo abro no ka che me se odo ye no se me nkodua ma ana me kodua ma nti wo mu saa na nyame aye adom abro na aba woni sakina na kodua ye debi me ne me nkrofo ne kodua ye nti wo mu saa nyame adom abro na aba satem na brai no wo akra no so Akoma abro na FM aba nti mun ko bubu mame ana me siyo ana me pe nipa mienu ka me ho na ye nipa miesa abro no enam se me mpese obebo kan nti man bubu abro na nto fam sa hia no me hia na abro no wo soro na me de to se de be ya on san ka se mo mbra no san tue ka bi minim se de me ne tie no me mpese obe de obebo ka wo ana ye hia na abro wo wie ana bra no se sa na tie de woni ho nti yan san ye de yan san kosesa ne yan boa no ana nyame ya do na me san ka che me microphone se bra no se yan kosesa mboa do ni nyina no otua me ka nya se bia me sesa che ne free Akoma otua me FM ka ana ye nyina me ne me microphone ye boa abro na no kama nti ye boa abro na no kama no nti wo mo da krope ana me se mo ma yanko bra ni ni ho me so se bia nkankan ba wi abro nti yanko na ye ko na bia nkankan wi abro na me hu se de me ye no nti ampa me ne me microphone ye koye na nkankan wi abro ana ye ja ye pe ye ja ene ye ba fi
nti ye pay je ba fie no e wo mo sa na bra ne ba ye no a wo sesa aburo na me so na wo ye di na wo sesa no so wo de koro na sesa aburo ne ba nti wo twi ba bia ye wo no ka ntimi nko ho Akoma FM nti wo twi aburo ne ba esoro o twi aburo ne ma abowo ya de begu ye nim esoro ho ntimi to ha na me hu so e ono ne ma sesa aburo ne ba fie na so aburo yi mi to omo bread e se me ya de nkobo nti mi ko ne ya masa ba ko mienu o se o ma me sesa aburo ni bio o ma me sesa na yere no na me se aden o se sa na me bisa ni kunu ne se aden ma ye obi o yere bibi ana asa ma me beka chem se me ko a me jiska nti me sesa so a masa jiska nti o ma me sesa aburo ni na me so ade adua bia na ya o jiska we de nka me sesa aburo me nyese me jiska enwo anu no enti efiri ha na amedi aburo no be fie na ye ayi o ka se manko sesa bie mo manko sesa bie no mi san ye na adwuma bie ono so mfra me se e bia ye da bi mi ye adwuma bie nti ye wo mo a ma ha ana se ma jo ma chi o nti da bi me wo hosa mi ko sire mu kra mi timi kokra ne so mpa cho mi pese mi ko sire mu bra no so yu onu nya me nkomra nti da bi mi ko akote kenka sene sire mu eyi na ya amote no aha onu kra na hu me anapa ene o chi am Akoma FM so ende sanity dia me ko efumu aba enti me ba ye na sesabo ana me bisa me ba na se sokane na ne ye nyu ne mbubu se na o se ma pa odi on ti asama ba na se asama na aba na so ma me na twa ka ne no na se na me ben we wo twa mo light me ko me tu ko ye no na me nya kanea nti twi bi wo mo ho me twi bi me ko no na me se me sra no nti wo de no anu wo twi bi wo mo me twi obi bi wo mo ho nti me twi ye no nti me ba ye na me ba na se ma pa odi on ti asama aba ma me no abe bo ahoma na to fom na me se ade woni na Akoma FM me nya ne hwe na mesi ni na wo ye adwuma wa ono de ne phone ma me se me charge phone ni nyina na atamdidi odi ma afi de obi bebi sa ma me ya o se me ntwa light bill nti na ma o twa na mu twa light bill na obi twa ma hwan me twa ebi o ha o de light bill ne ba na o de krata na ba se me hwe light bill ni na me de nti ye nche nti ebi o mutimi che se me ntwa se no mu so mu ntwa e to bia wutua sen ebi o ha 160 ana se ebi a 200 kan titi 20 cedis okay nti me twa afedi e ba na bo ahoma no to fom na me bisa na se ade no so ma me na abo ahoma na to fom se me ntwa ladbe na me se obi a ma betna dada no me ntwa ladbe ya nka me da so hwe kania no na me siwo eye ana me bisa me ba na se ade no so me nya na hwe na mesi ni no na de ne fom se woncha no ni nyina na o to me ho kama me ne nam krofo fuom ena me sresra buru na me sesa me ye me ma de bia me sora me ne nwura mu te se aboa me ntena fie enya hwe enti ye hwe ba bi ehia me pa ni ya no abone tofa ka Akoma FM wo se emre bi na ne kunu efa ma e de be hye mu fie ozongo ho no dan bi mu ma wo be ka kyen se o metete ho na onhwe ena sabre no so o se na wukuru nya ne wo bai entwempena na mo ye fine ena wo ka sa hyase no so na mo ye fine nti betumi ambasa se de na wusi no ye fine de bibi ni a wo betumi ayi ho ama no wo ye sa de no me pa cho da bi me pa cho tam na o ka se me kunu ni kunu de me ko pen de ben de oboa minim no kunu tata me kura na ko fu bi se bra be ka no kure me ko down forest akopeja minim se bra ni ba na minim se ne yere mpono no enti wonni mu da minim se ne yere mpono no asa na me hu se ne yere antam na me tuko mo ho no na me so aha sa bra ne yere ni no obi a me ko han dan wo zongo no dembe mu na mema obi akọ obefa mpena akọ wuro ni kunu no oni mpren bia David wo frɛ esi nam se yo metete David o bisa ni kunu na obeka no kure no okay nti wo de asema wo kan mu ni mu ho David ni mu ni bia yo empena twe mu obi bi wo
esi betumi agina waka me see me kanya so obi na beka okay me da se na bia na me pese wuyi wano wo ho a ede mamia ne sa asem no de to wo so no se wo na ma ni hunu se ni kru twempra e wo mu fie ho na me fie no then no kra wo ho anka nka e kire nka be frɛ no na ye de na agina so ne bi se fie wura no se no kra se onimba me kra wo sa fie ni mu a nanka ya bisa no me da se na mom ya ko why na catch wo so ukuru ni Sakina hwem Akoma FM mama ho kwa ne hia why na catch wo ne dia minya no why na catch wo se Sakina ni ukuru because o ma ye wo so wo so ane ne nam wo so ane ne da wo so ane ne ko hotel wo so ane ne ja why na se dia wo be ma ye hunu se ye nkwa ni ne obo wa mane no na ye bisa no onu nko ani ye ni da so ba ko me pa cho so onu susu nka enya ni de ne ba ya nka onu tam na o ka kire me se mi betite baby nka mi nyi onu so ma enti ji sa wo sa ni pa kro no su ni de ba sa na mayinam enti mi ntimi why mama mi si onu ni maame no ni de na kata so se nim no oboa enti ni ba ni su de no wo mu no o mpesi wo be jitu mu a mama wasi won ka che ane twa ni nyina so na de o mu so enye enu achi Nyankopon na ye madom o obi na ba na obi sa me se maame esi na me se ah wasi won te asama ba na me se mpacho asambe anu wasi o wate se obi de Sakina ko ayi so akoka se Sakina penem openukunu na me se me ba Sakina anu wasi ai na me se nipa kro na wantie ni no so o mo ka se nyame ya adom na se bo 11 o'clock on ba san ye de on ba san aka na me si yo na me si ye ti chese enye me be mpese mu se enye no kra se wo ka kira baba wai se ni kunu ede wo ba bi be so nto o metete ho me pa cha da bi me se ni ko e se na me tom na me tu ko fi ono wase se wo ka no kra de wo no so be ka ne wo bo na mane se Sakina ne ukru twem ni kru twempra no se si ano ho mi nipa kro na o de o ka se me se o me de na ka se e bi asemesi anasa asemesi na ka kire me se o nu obi twempana me de na me hwan na me twanto no so mama o ka no kwa enti ne nya anya wo ka Akoma so won ka kra enei nipa no me ba enewu to me kire yesa asomesi na ka kire wo de a ene ni nya asomesi no anokra mama mi se me makos esi zongo ho na ko ho me wala no dana jofri hai da wo ban ni wo kun twempa wo to me ma ye evidence no de a sa asomesi na ka kire wo ne nya asomesi no a ebi kwa no ana wo twa wo mo picture mama wo betumi a kire yesa bi a nyamu nie na yenya ene esi yenya nyina so ne de a mami sentun wo twa beka no kre so wo se ti ano obi ai bema sorry mami hwe sabra we na wo obi sabra we fi hakura unhu se wo fie ebia wo behu na na opagya ne nsa na wachi na wage so enu ano nti ai me nwanwa pa se wo di won kasa kura wo beka sa mi ko na ba so ye pa onu kura mi ma de kura ha na wo di na betina kasa ayi wo pe yire die be de enye sa da no kura mi kura mi sa ma mi we kura asusu ama me ba ne se wo pe na yi so na I'm sorry na untumi nka nipa na obo wa mane ne dia ene na yenim ni a wonso ni adanse bia wonhunu so one ne nam wonso so one ne gina Akoma FM wo ba bia ada wa wasam no obi na kache na wontumi nka nipa kro na nkire ye de a ene na sese yanya dan meraba memo hanwe ni amini aba official panso afen kometo ye da sabre ne nyame adom na ahofe no no ho efetu ba sa wo no life bronya no okodi ama wasu ani o me ba han ma si mi ria ba ejina ntagami mo haye ki nyamisa faso wacha o so mo official pa e da lo ko be gidi bronya de o ba na okọ yesi wo ka che so ni san ko ban ka ma ponchi o di break ka ma Akoma faso ko be gidi de no wonda o ba e na ka kra bi ni de yesi sao weekend mi ne mo ane be di fi abobo
doctor so so chia mo pa o si nyame hira mo adwuma mo ball last year no afi we so nim se mbesa ato aso nti nyame on hira mo no ma mu ahoden yokodro ma mbetimi ye ne esa ato aso akodro hira mo pa obeso o tro say de why na sombo ma no na odomo nso amen enti Akoma Dr. Grace Buedu Grace Gefete one edro nai you with us answer na Dr. Gabi bebe medical the directions na to dwa na fe ye numbers nso aka ho se ba eguso e kasa ya wo be frɛ na menu aba wo nse enipa bebre kan sem bi se obi ho ya kan ahye na ono so adwun yo se osa eni aduro osa enya ade a wotu ase ye ntije se ye manage ene ye be kira nkrofo sa ha ba bitimi tu osa ase na obedru Grace Gift ne de ye ma na kwa uwi a o se Dr. Grace body de odi bibi na asha ase eye nyame abode ya enti ye be ka ho asem enenunum ene ye be ka ho asem Saint leave eno ne ye be ka ho asem ti miwia na Dr. Gabi owura say Grace Gift for the etenasia eye full of education ya desuan ko a ne asanso achew edura kan say the last year ye no afu ensu asanso ato aso saa ti afi we de wa oni ye be ko bia na chese week bia ubenya edura wo de ball ho ban a last year obi sham December os minu aba mo abo mi o ebre bi etwamu no na yare pa na chese wo se ye kire na no atwo fa pepa no pe no atwo so onya hu se wo te radio ni TV nto a monitor ye stations aye ko nyina no afa no atwo na eye adwo se eno no de aye adwuma besi no se last year from January to December wa nyare bi na ne ho dendeden so first no wo se nka boso mi bi anam da ho na me de ntuma kire me na mepo kuma se hanom ya hwe e Shim School Junction barakese kwa so ena enkran pumpuni mantem nso ye wo new Achimota Petroleum Bungalow Yamine Family Life International School ni na di hwe ni mu enti hwe Grace Gift Bar Clinic and Laboratory Services aso ye na ho nto so we yare asebe eye eni Fred mfie edunum echide ko achacha kwata ena emu mfiri ho a dia ka bia ne ho ayensa na ofade emienu no ene sebe wose jimi wa jimi ano de mfa ma ho ena akwadro nso de yempe si adro no be ma na hwe so nom na adro no enya adwuma no yempe dia ka bia no de ba yetu ase ma ho eto enti Dr. Grace Bodu number na medical de atudwa no eye 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0242 72 52 74 0242 72 52 74 and 0244 126 123 0244 126 123 yanko Dr. Gabi wana afi on fire mfam ye wi ani asanso de number na twato bi look meda wase se odi enam mfam na ade ba ko a mi master Akoma FM can be as a Christmas etwamu a yare ekosoro pa nokwa adenti because say Christmas na ni jeda enti nipa da se ni eye ne ma bi ba no tra hie did fra sa tra hie emiane nso bi wo ho a enka nsese nipa duane contain but obefa jamaica no atiase obi so be no nsa bi a na eburu na ho odin so na kofa problem bebre ayi aba se menu abai e kasa yi no kure stomach ulcer se ati se bebre or due to say e bi a nipa no men kan krampo on di ye no akono nsa no kwa what's a health aspect me boy kokoka chere say onipa bi ase won di ye kura e kan sese nsan de Akoma FM it is happening real but one thing is a solution so e ben ye no ye fa nya aduma that's the problem broni krom onu musamo but onu ni krom no artificial things no natural na kasa krom condemn dada it onu onya solution for the problem yes because onu was saying natural things but ye niam na bemben akwese nunum ya oboyi anti say me the evidence be e kire wa Africa Food Network
tie evidence bi a omo kan ye de fa nunum ho na me nkwala brem na ka timi se etimi efu ti se nunum atampofu but say because ye the chemicals apply to the land say sa de ma no sister ye kan nunum asema da jebe boy do you know say nunum no ekura scent too scent I be kind minty scent minty I say hacks they tosu mienu ekura lemon scent phytochemical bi wo inside there one lemon lemon no one say umia ne leaves ne peel na oil bi film ba and the friend lemon no and no ne dey to lemon ni bi saa de ni bi wo nunum imagine o saa de no so clear your friend say lungs ana say obi e wo cough yes e hum ebi wo nunum Akoma look that you scent na bi kind of say hacks no e de mu onyu say nunum ben wa etimi man from anu yenyu e ma body ni conducive in uptake imagine this o etina nunum ho yi say be ofi anu a airborne disease and bacteria encross na tie sa evidence yo mo de betu da wasi nunum no e black clotting medicine wasi vitamin K which aids in blood clotting is abundant in scent leaf vitamin K say ya first mineral bi ase wo yemu a and vitamin bi a wo yemu a say aditwa na say vitamin K ni Akoma FM the better say moja be nyu na wo moja ni nyina be san wo but vitamin K ni is present in the body to the extent say aditwa eno and stitchy cells no say na be moja ni hwemu and wo ka che wo say vitamin K na system no hia say na be aditwa ya moja ni nyu no or my feel as nunum no ekwa in abundance vitamin K rich or see until we should consume more of this scent leaf in order to obtain the vitamin your friend say K no now tie asemi osaka no or see it reduces nicotine you can say nicotine ade any nicotine a harmful chemicals here weed and as a cigarette I smoke mu sa smoking na smoke no nicotine no what sa smoking ni mu no eti no bi no friend say cigarette and na weed or you addicted to that one say smoke no health expert catch and say smoke na kasa wo smoke no your chemical be inside and you conducive for the body I friend carbon monoxide and my cancer and several other negative conditions obu na rawa I black because of that obu na mrebo I white black because of that now all my feel be has say nunum no and not me reduce sa nicotine no eti be ya wo no sa na mo ti ase bi okai scent leaves help eliminate and repair damage caused by smoking. Smokers must consume scent leaves. Other scent leaf benefits can also reduce stress. It was see a better say ka wo cigarette no say ka onum nunum mo a e be reduce nicotine no nicotine na man ya addicted to the smoking it go onum nunum na e be reduce nicotine no it go onum nsabie onum jot imagine this nunum has the potential of doing this or say council am feel and say other scent leaf can also reduce stress prevent diabetes and kidney stones Akoma FM me ma no si no nunum na kasa wonim say e boost ovulation okay e boost ovulation say oba ovulation problem a you need to boost but one thing is say you won near bi wo wa odika ho na say oba ndi boost sa ovulation na that period of ovulation dano and onya ovulation no so person wo be ma ni nda saka 3 days bia saka 3 days no ba no ovulation bia that's what that likely so bet ma wo ba o interest wa sem na later ne ba be kirem ne hu quite great gift efaso di nunu etimi maba yes etimi maba na ye be numbers ne betu dwa enti sa wo pese ye toa wo tie ntoa so no asa ye ode fatuwa ai o simum gratissimum scent leaf scientific name no yes o simum gratissimum
eno ye scientific name ena bro bayi brofo de no scent leaf ena ye poto kasem ye kan kasem ya so ye nunum eno ne ye kan ho asem enti so obi adwene ne se osa anase ye mkuro no eni adura ebetimi atu ase a omra grace gift osimom gratissimum ai osimom gratissimum ai enti wo ba ye de ye nunum ya eni edi bi beka ho na osa no ye de aka na chi na ya wona ti kwame na firi abrabo mama ho atọ enti se wo pese wo osa na se etu a furniture grace gift herbal clinic and laboratory services na ho nko a na obeduru a ye betu ase de ama de ma grace gift herbal clinic and laboratory services aso ye dance no eno no obo oyo se o eye bibi na ade ahya se na mo mansa na de number no betu dwa no yaka nunum ho asem si ankyere no aduro mo bi amfa anye na aduru anom a na ese ya bo nipa bo unim se grace gift for the chair drance yakọ se weather na ewom no eye ewa framan emu ye dry enti obi ho abo ntimi nya ne ho hwe wa bo wa ewa ne ntenko no nya nunum no scent leave no na fa kakaduro hwentia ne pepregusu na no anano nom anopa wia ne anwumre se wo akola keto akora abo wa ne seden a ewa ne be ni nyina be re beti akọ ebe sanso ya akoma no ho adwuma be ye bebre osa no so asie betu ubetim so a blend bi ni jene no one fresh no one nom ni nyina be ye adwuma bebre nti ene de ya chem bebre ye number no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003 the chat wire 0244 126 123 0244 126 123 Kumasi wa yo Shim School Junction by Kesika Kwanso ena enkra pumpuni mantam nso yo new Achimota petrol obi amra na afiwe de anche ato no ye ginamu dendende ye nyaaye saadete ensham papa pasane ye besan ato so ebiemo eno nti kwaso ana ne yentra ha Akoma 87.9 FM say ye ne abadwafo ena ebekasa fa Pastor Julius ebra mo frɛ oba ne phone moje be ma yi phone na moje Sekina phone na mo de frɛ ye no ade an eba so mo hwehwɛ call log ade na mo hu ye ma arahosem Akoma FM bibia ne so on se obi ni onidi nkomoko na wa store no edi bia o frɛ ya beba but the friend about strange number na sa ana say ade a onene ta di nkomo so aka number no ebe wo so a ka o scroll no say number no e wo so dada but bibia sa ensi kire say number bia ne so ana maami obugu akra ya samu enra nkrofo obi o send message kra me block no mo ya sante phone kwa na mugu program ne so ena muditia ye everfo nsimba Pastor Julius is a nonna oya panelist ho so onya santini so what are you talking about saying omode be infantile no down man say ya na just say obi won ye me nwanwa to the say lady here with the Roman father eba he oye die ni no na asante for ni ejema no 500 million Pastor Julius I'm saying we say tia jam was a job dey dey anyo bi ala be pay asem dey bi ho a be kasa go sa juma ne kwan shi na say Akoma FM people are very tribalistic and to the moment they be buy issues of tribal now they try to shift it but I think say Akoma mun sam dey obi otie bi say we are fair because ya no kwere dey be catch us o catch say no ya wo no kwere kamu dia na ya no ya ampa stamp na editing
me chat here for you now. So penny Rebecca no Foriata. Oh, tear and then they want to Rebecca Mrs. Doris Foriata, the Ashanti West regional, the Ashanti West women director. Ma, that's me about to cry. I say about this catch your baby. Say, one was zip. One was zip. But we must be all more honest. Sister, my woman's situation is very disturbing. Very, very. The way are all accusing Crawford with confidence. No. A bit may create a lot of problems. Oh, say, I don't know. We are all talking about depression, but mommy, I feel say, so we feel say we're depressed. We should look at them. Yes, insecurity. I don't know. Because insecurity. I don't know. Oh, the way or the way the number one, so number one. I was so disappointed. Get my phone airing go be fair girl, no mommy. Every day I was say asemi kunu ne kunu ti he o baby evangelist was me kunu na friend no ya ko fa phone na get ne ma me anya get ne phone no na value ne ma me the woman has a problem. I think say ne kunu a big mistake. Yes, because say wonim say oyere work situation be say you try to cover her up and situation say na me yere want to say the assembly for men take it serious na e bia say ne ha no so or the year obi ebe say we see and say because the year say can say me serious no so when say bibi ha na ma obejedi and so obi nya kwagene say bi di and obi be jana yere obi be jana kunu obi na kula bi dey free adwuma mu because the year say kasa with confidence as adne ye no kure no one here obi create problem enti be ma no anya a responsible man na ontu na mo asese wetu so ye be hwe na yare nemu onya recovered no onon krofo a office o me potential people bit ma ha me omo en kasansi sabe bia so ye bibia ti ene man imagine say anadwo no afa dawo konkonkonko meseme carton ma sa de we o ka probeka so ye by for I say so sisi enfichire ya asemo obi ye dida obi o kwa cha say obi ne mani nyina oh no konkonkonko o ka no o ka was wo by for say yina water my the boy empire I don't know what do you take me and you and you come as yenti ase no mesre papa no onye responsible. Okay, these are areas ama a big critical points here I hold you say sabio wadwenu do anasa wonyansa the boy brase bema na say issues be say ba no handle na o bema ye a whole problem o mesre no we ni baby say ogina o de ne bo si na ogina say oba make sure say problem be am because depression there we can say obintimi you depressed. So why depressed now? What next? What is next is to protect the image of the people of more in term hono out of oyere. So ma oyere enye in bounds, not out of bounds. But that's it. Marco kakra me kan yina ne say enwa me di kan say wisdom or we adwuma say eye said ye wasi aye boko no un say ne ensemo na yire keka no ewom say bibi ha no but ne o ma bi fitiase ena di kan ha wo ba no and be man nim say ena be man so nim say bibi ha no because on fi no un say o person o kire say de bia me ne wo kama asem nyina kosi oba na asem no me ne wo kama asem nyina kosi so mi kuni on kasa sa mema no edin papa omu mafie ye nwense obatra se mehu omu mafie ye nwense se kube ya sa chi no na ye dendenden no sa mema no omu asetena ewurade yesu se wo beka wo betumi aka wonu nsem nyina sitre na wata owie ya obesa ye che no asore ko obeba wo hu a na kire se ne be ma asore osi a che chonko am be ma chonko a de yire nka bi no ahwe no obo chonko a sa be ma we yare nko a wo fie wo yare o wo fie wo yare nyame ye bodo na pre kope ekope oba bitina e ma bi o mutu bitina dwom sa o mutu nya bibia o sa ma we binti it's wisdom there or how wisdom how does so a woman send the yere no bibi hanu no wisdom so ha na yere or ha na yere
awareɛ no mu nnua bie ma ne yere na yere se deɛ nti a wɔte awareɛ no nyinaa ho ne sɛ ɔmpɛ sɛ wɔbɛwo ha nkɔlaa no nti ampa ɛma bebree mpɛ sɛ yɛbɛwo ha enti na wɔn te awareɛ mu no enti wisdom wo wɔ adwuma yɛ sɛdeɛ wo sitiɛ no wɔ adwuma yɛ wobɛtena ha ma hu nneɛma bebree ɛwɔm sɛ wo yere biribi ha no na mmom nso biribi ha wo hyɛaseɛ ne ɛkɔ toto nneɛma yie wɔ fie na ma wɔ baa no adwene mfiri nneɛma bi so because wɔhu sɛ ɔbaa bi ne ani ngye wɔ fie a wɔhunu sɛ ebi a ɔbaa foforɔ bi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ anaa ne kunu yɛ ɔbaa bi saa enti na wɔno no ɔnyɛ saa nyɛ dɛn ɛmma no eti sɛ wisdom wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛyi deɛ sɛ kii na deɛ wuni ni hwee yɛ a mepaakyɛ ɔbaa na ɛwɔ hɔ no yi wadwene firi ne so na ma wadwene mmra fie na hwɛ nkɔla yie ma akɔ ɔsɔre no ɔnsa ne babɔe no na ka ɔsɔ akɔla ne mu akɔla na yɛ fie no akɔla na nsɔ ne mu akɔla no etwe ne ho firi ne ho eti kyerɛ sɛ wisdom wo wɔ homework yɛ nkɔla no kora sɛ deɛ ne wɔn ti fie no ɛnyɛ eti ka wo ho na saa mmere no keka nneɛma bom na gyae sɛ biribi ha nipa a nipa ne ka nipa ho na ɛdeɛ ha nipa no ɛfiri ne so bibi ihe nipa ma akomise esi so biem bibi ihe nipa nipa ne ka nipa ho na bibi kuro afiri nipa no so enti wo so bibi ha no wo yere a nipa na beka no so eya wo yere 20 good years ni bibi ha na yemfa ne nko ne kurom sane yare beno twebeno na ne ho nto no twebeno Evangelist twebeno wo mbebre o twebeno Ajingo spraying shop wo ma biem dendenden ajingo ya me nhyira mama me ka ne ma me yenupe ye nuanom ma no a wo mu di nneema bi ahye wo mu tim me Akoma FM me mpese me wo ha na ote ho na owu no wo bodam na wo enti me twe me ho koya na mienu amawo na me ensa na amawo no me fa no saa na ayeden dan se metena se na mewu na nkola ni ntia me mpese me free makono nkola na ye stranded in life because oba na obeba no o me ya daje ma wo de no woro so be wo ne de eti me ka che me nuanu ma no amuti mo na me mpese me wo ha me bielu no no wo na wo hwe ne wu wo se depression ya chi system FM ebi chew me srawada me sraw men ko tu babru so kira warijaye na hu kwase ewo da bia meka hu kwase ewo ye be sie hu kwase tie sorry si okọ fankwala mienu pe no fo mu kọ ne nya wasumdue na sha brabo ase na brabo me furu kọ so na me te bahwia na me sa me sori a eno kọ me nyansa me nya hunu mu kese na me de kọ sankoye sa de ma ebi no batina ma wu saa wo benya depression saa no otim papa ya wotie wonye na dwene so obeboa ga leader we o problem na obi ehuro wọ́n sẹ́ kuromo onyina bẹ́ka sẹ́ wọ́n pẹ́ kasa saa on pẹ́ kasa yẹn ni ẹ̀yẹ kìkà yẹ sí yẹn yẹ ọmọ pẹ́ kasa ẹ̀sẹ̀ tẹ́tí wọ́n báyìí sẹ́kí náà mi kúrẹ́ di ni wọ́n adansi sẹ́wọ́n tiẹ̀ ní kúrẹ́ wọ́n bíẹ́ náà ní kúrẹ́ kasa no wọ́n di wọ́n wúhuru eti mẹ́sẹ̀rẹ̀ masa wisdom mẹ́sẹ̀rẹ̀ mọ́ ní nda fọ́m na hwẹ́ wọ́n yẹrẹ no tẹ̀bi awọ wọ́n mu no wọ́n awẹ́ yẹ dákoro wọ́n mìíràn ní wọ́n pọ́ẹ́sì wọ́n ma wa poison won no ano na wa brabo wo bo nyina condemn wo mesraw bra from e ma so FM ye twa oh mama sister say obetim dia sema tu nipa so pa me yedna tu mu obetim dia sema tu nipa so me yedna tu oh se sakina ne maame enye wo ma hu se saa na ote wo ho wo kan no wo ye a wei okogira police station o ka se sakina ye wei waye wei police for ba so ye nipa ko be ko enti e be sere situation ni basa na munhuru nipa se de wo sia ye no ka asem bia mama so na we ya baba ko fa ntokwa de aba e dey tif us mama kakra bi na meka on say ye hu ne se wanya depression Akoma FM lady na ka so problem on say adibuo nhede ni ho enti me no na me dwe ne ma bebre be ma no ebetimi abase nye sekina na oni ni date but o mpna o be enti ono oba no so no ebia wa hu bibi o so no sekina de ni de
ohu bibia oni prove bi odi prove say sekina ne ni kunu na ho but e bia wo hu bibia na wate bibi na emom nipa na o ka kire no abona no me sa na me me nkase me na me kan enti me mesre bema o ye bema o mama me no enti bibia bebe bia na ye den a wudi me da mesre say se mo hwe na aware no mo mpe bia me nye ne ebegu aware no aware moko ye ka aware bom eti wo hwe na wo ntini a sane yare ansa na ade ne bekọ a wo de nakọ we nso so no so hwe na wo kunu me mama me woni so ada so pani kunu but jealousy insecurity se ne ma bebre be ma ne ma na adwene mu nda ho e ma ni hu so be ma wo de oba ti ase me dem ne mo nkomo adwuma mu nkomo oba na adwuma nkomo be na ne no ode ne ko adwuma na ne na oba adwuma mu e wo se wo ka be no mama de bia me ka awachi nsensem do so me se o ire Akoma was a mistress and mamma mo vampire one time or you metuati. Nanya easy. Well, ne free I was so bad. A near my bebre. So once I can only name come on an answer stress no crano. Mamma yadimu. Made a master said they be a mecha and my young vampire and son a better relationship. You be rubber rim, no young fine empire. Nanya memboy na ya ware no enya boko se ya amaye me de bia sa na meka be ma no onko ye no homework ye akra mami oto bibi ha no onfa ne nko na onsa ne yare na asumdwe mbra me da say Akoma 87.9 F makoma mu nsam dwumedie no na wotie no happy birthday Akoma FM Ties Owusu Ejapon Kwatin wey efri ne maame eye gifty okain gifty ewo USA na ye baptize wanya enfiem ye baptize sis wanya enfiem dia ene na Akoma mu nsem obema mo lunch wa mama lunch inti ties nyame ensha na onye okese na oma wonkwa na nwa na oma winyansa ni nimdie oma no eno so papa ma o maame so enya so emfa so gifty ewo Tennessee ne ba ties na edi ne birthday ne nyame ensha no bila yajo ni mo hawie Akoma FM na po to say me atom send me a panel member inti lunch yeah okay the radio say odum ya abo ehoba ma kan se na otwe akọ ababetu asomdwe mo na ye fiada bia no mienu pa mu say de kon no miensa so no a yenim say Ernest Herbal Industry ni kochina di nkomo ni enya apomden ema ye ho esan say Ernest Herbal Industry eya so ya obowura hodom a woni yade atonkwanta pai na babisa say yade be ho asem na mekan tie ni ye eya drum mienu na beka ho asem akere wo ba ko ye nkun ana ba ko ye topa ye enkunu ye hunam no ani adwuma Akoma FM anase nipadua ni mu adwuma na aboasiesio ama bibia timi akoye na Ernest ointment amekan eyenkun krokro bi a mesik otia ayeketua bi o enkun ketua bi ya so de bese nipadua no a enni na wotwe mienu na asa nanso so ne be ya ma wo no tese wakotonku bi no yisu bese mfie miensa me na meka kire wo senia Ernest Herbal Industry o maso ye ehonu esitie no na me nim ni enwanwa adwuma ye enwanwa papa me amaso hwe hu senia tie ne magia tumu a enu nti awiei me di ho dance e de akire wo se unya Ernest ointment a Akoma FM honam ne niama wo ma honam na to so ye sorochi kama no ebeje wo nsam what is ika ne bo de akotonku e de asere firimre tenten ensusu hu ne eye wo me pato de bio sesenku enam se honam no unya ne ebeje no nti de bio sesenku senka betie me no yisika kitue bi e de akoto Ernest ointment no sha se wo so anu so ahwa me metimi di misasin bo aka kiro se wo beji atum ehu se ne yete agi ho adanse a kira foforo mom so dia yomu nko abrebia wo ye honam yie no Ernest ointment Jinamba na afi bibia ntimi koye ma obi a obia no de frɛ Dr. Ernest na bisane se Akoma FM Ernest ointment what ho asem na sen pa na mu nkyire mote obenya brɛ no wadi nkoma kyekye oni mamu ye pa
Ernest ointment numbers ni 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afe 0276 53 77 01 0276 53 77 01 wey any Ernest Akoma industry numbers are omo ede eye adwuma na Ernest ointment medical can say hunam ni yenti hunam no ani nsan biara yade bia beba hunam nani bia say yem fifisa say ye ekro eye yamman pede nkrosa masikana mitie aye obadwi ba yade weti atete nkofo bre bia atwamu ba ma wo hye opieto na so wo kowura enam sansan ani abobobo ne nsuo na keka opieto mu ntina ache no wo na wa yani so nya Ernest ointment so de ye nku a me si ebehye ni nyina na kumkro ne wo mu no bese nanu nansa bo se yade na etete wo no na free ho no mo aye mu nantemu a amampa bohye aye de amamo Ernest ointment be bo amesa ekro yi free ho no mo na so wo ye obi a odi se nku israsra titru mu a mu ye adwuma mu hyempa boa hours bebrebe ana se don hwere wudo pii no Ernest ointment be siesi onan ho ye na yi wafiri yare no ha ne amane mu no ankonya saa oha wo sei apropro ye wo ahwe adwuma ko bebo esen se wo ye security officer wontimi hye kyele ana slippers fo anko adwuma wonan so na ho ahye ase probeda hye hyiwi entibasa na se yiso ogi by force leave na de tenafie se wonya Ernest ointment na de yew na ho a bre bia na ho tron kama ahodi so mu a yade bia entima metete wo ma wo eni mutira se hinhin na mo na mo di mutiri obi so obi na wan nsa ase ne wi da firi ho atepa no oburu ntiri no obi so di afia ne toten no di awurato no di dwim wonya Ernest ointment so de be ye nko asra wutirim na aboa amasa ho hawei ho ne nyina na firi ho no na siesie tirinwi no ama tirinwi na gina so kama na ye so kyen papa ba bia benya enku a meka ho asem bi eye mo wankran mo die nie enkran eye okashi drug lane okashi drug lane no eye bia udiri ho no a ene ne miamba oboso dodo bia wo pe bia Ernest ointment ani awake dodo bia wo pe bia no ebetimi aka every ho no na okashi drug lane ho no udiri ho no so pe Kings Walk Heba afe Repash Ventures Tinatad Heba Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy na afe Rejoice ho no nyina no eye bia uko no a wo betimi enya sa enrebi Kofodua Apuyamanten Kropo Kofodua mu ko Gapsin Pharmacy Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy and a fe Binor Pharmacy honsu benya bi wodu ani ekire enkoko a sane be pon ba se ho no a wo se wo pe ousko bi wunya duru ousko bi ho a benya bi dudo bi a wo pe bia no wonsa ebetimi aka sa so na fe eye Hillside Pharmacy and a BB Pharmacy ho nyina ne enkoko wo benya bi kaso afodum wodu ani be kire Tribe of Judah ho de ba ko pe dembe fu bi ni babia Tribe of Judah wunya duru kaso se krolu ko tia anasa na fo na obegina obi so obi obekrew babia Tribe of Judah wo duru ho no a wo so pe Ernest ointment ne afe awake natural capsule ye firi onye be kumase ye Dani Heba Misty Heba Colinac Heba Habme Pharmacy na afe Kriske Heba ho nyina so ye mia ko a obenya Ernest ointment na afe awake natural capsule surgery numbers ni bio 0245 Akoma FM 9915 0245 07 9915 0245 07 9915 afi 0276 53 77 05 0276 53 77 01 afi tie kakra bi fa awake natural capsule etopa ye eno de udi nsuo ebeka no na wamene akoto yam eduru yam a ono abepai na afi eduru na omu no ewura honam nim na ye adwuma ne de amawo emani boni beka se eye mi booster na se oye adwuma bi na wontim nyino bi be so mu a emadwuma ne ye mrema wo tim ye ntentem etunya awake natural capsule bo mo ho de ne wie peye na adwuma bi a oye bi onya hoden foforo be ye no aye ne yie
said the Bible can say one not train radio nya what the foforo no one so ya wonum awake natural capsules no omunya what the foforo ye adwuma ye ne ye me adwuma no hote oba nom be ma nom na mumie nom so amonti ase ye adwuma mu hye mom tim se ni je ni wie peye menka se be ma fa ye wadro ne fa ni oba nkonko da bi na mom udi ye dresse be siesie ni padua na ma ni padua na ho de na wie peye ya enye namu nko na mom ahoden mu Akoma FM so bia no wo ye so a ebetimi ayeye ama niam atimi akọ kama pa de tie no se wode wani etre eye kurom na konya awaki bia esasiesio ama bibia ye nam yare bia onya ni padua mu bia no ye free hon ma monya fa hodie menim agura akokodi ye ya won konya sa wo ha na dan wa dwendwen asabre ama uhu obampa ne ho ye ofene so ntimi yo no nka enam yare ye hye ho nti wo hia awake natural capsule prokope unya ya pe no ebeboa na ohaw nyina na free hon mo no nya fa hodie me aduro ne mienu din enka otrim Ernest ointment and awake natural capsule awake Akoma FM sanre mienu pe unya enua no bomoden na kope biton na mse na fa mi sore so 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Everybody admire us and yebese hye bi everybody can we be Akọ NSeba industry akọje NS ointment and afia week natural capsules every abrasion and so say Joseph fashion ashani Akoma FM atade man ko in boutique name no Joseph fashion Josie minua ba Josephine my name Akos Ninsano atade na ehye na wie owo kuma se bom so ni meet me the sport na edi ehwanimu wontoma wodina we engagement atade no wedding atade no bibia ma Joseph fashion pempam efama Fred Joseph was 0243 433 465 0243 433 maybe I will be an abrochire regions no be a friend or bepam na fe ye de abrewo ho Akoma FM Jesus every one no na ye me makeup said that from coming na wama me rigging so at the asha me the tie programming she's there e wo master sports stadium on Unity Oil in addition mo open ribbon open cotton open brace there open be and rig mo asoto say enwi kasa ye ma me brago otin na bebom enu ntini se open nwi papa e be chama wo a ne bo oda fom a eye she's ono a ene wo se wo freno it was 0249 155 776 0249 155 776 Akoma FM chane so emame sepi work natural the 3p garlic meshaba amansa ya tumu drop rekope me pacho person pressure no if you e de ema wo anase wo diabetes no ya de be na tete wo stress no funa ye kapu no ana pese mo jade afusani ye nipadua no mu a ye pi work natural drop 3p garlic meshaba modi ha na efre doctor emprempre ya na ema wo sa enka pi work edu papa and then what dance the do so no was 0248 92 88 24 0248 92 Akoma FM be a ton robia no benyan reibi Alaska Star Enterprise original wallpaper sahifie open wallpaper papa e betche dia mawo na enho a enfie dia Alaska Star Enterprise e wona benyan original wallpaper no ko edum Mrs. Anoche Plaza Ben Prudential Plaza Alaska near original wallpaper and the installers no monkwaji bi ho na monso mu benye dwa for 055 411 48 78 055 411 48 78 my currency ventures phone right your friend no Zahara Mr. in the G capsules ni bi Akoma FM no enrei ye tukwa brochi memo ene koton Fred Dr. Amo Asisia catch some Maa Akos Kaninu Zahara Mr. in the G capsules Zahara Man capsules and afe hindi eba Mr. The number no answer 0246
0246 34 34 83 34 34 0246 0246 34 83 34 Sahara Mission ne G capsules no etu na mu nsan yade ase Sahara man capsules so ye be ma no abo adabridwa bomodia na enunum be na hindi e ba mission de malaria fever diabetes yade ben typhoid misro edro no Akoma FM number na me de ama wono Fenicisia na ene Dr. Amwa eni komo na penro yi bi eto Waterfalls Drilling Enterprise was say in super Emma enkwa water is life ene wasi ofie wi opese wutunsuo ne bi ofie nanso so unhunu wo mo metuma Waterfalls ene wo fidie kukudam akese yo mo de tunsuo a fault anafum so bia Emma eho enu nti enkoto sikamu na bibia enkume se obregu amabremegwe odwumtune bi enyom Waterfalls ewo Baro new site one na ya bia ba clinic ene wa presan kromo ensemble bomodia ne fre wonom Akoma FM 0246 26 57 07 0246 26 57 07 I would have hospital. Yeah, I did that with 360 capsules saba. I catch us say, "What should be way and couldn't be, you know." Now I would have hospital, Kumasi branch, you know. Now you be and no, you no pay and rock a credit by nepo you may near hospital. No, because I die with 360 capsules. No, be well. We see ya, we see ya, and found if you do dress, ya the chance to watch it. Would you die with 360 capsules? Would you not? That would ointment, you know, would you true upon Akoma FM. That would have bad mixture. Was a session in a druno, malaria fever drew back and no tata free, one yana malaria, Johnny number of Mubica, have an of massive shop more and yeno. For Dr. Bywood, I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Emma was and Kabi. Every Richmond and Ball Center catching your call. One of the dear for seminar back. Onia make your first seminar your seminar when we go sharing at the bedroom. Yadi be animal to quanta mobile pie, say fibroid when a money and sansam sisi yadia ahutu. Akoma FM or banning fiti chromo enquire and near my say basa o dear unansa bedjare equia first seminar no movie amudi equia funko no so a munku we tuntum koko ready ebeyefe ahutu tubeko etipa ye beko mo amu ye adwumaden mo de ye equia first seminar ene nku sa wo pa Akoma FM ha ubenya bi ye waskwa ye ne more main entrance ene hwene mu Angel FM marketing department ubenya bi Samdora Enquable Center some Enquable Center Blessed Embake o Jeff Emba Mankasim Paulina A Sapon so ewo konongo fe 0249 18 68 Akoma FM 0249 18 68 45 Kwa ahumane so na fe ye de rerem 0322498035 0322498036 0322498037 Edian ena wodwene fa ye maame esuenam sekina ena fe esuenam kuno wisdom asemi ho wedi ni ba bia afefre Asisemiti wedi ni ba bia afefre your friend of Kwabota the one because every commercial trader yo Kwabota Akoma FM Kwabota entumi enyina so kafra you are brave sa try on sabeka free Maa Akos ya bema papa biyi and that's why I see the person if you can community now ever so never since marketing. I'm like this here. You are the only thing I can do for. All the people Akoma FM wedi ni ba bia afefre kafra naija we call me the other. And that's India Bema could be facing market. About the facing market, Papa, they change the initial and made my power of the Maa Omangana. Can't look at him.
na ka mo kan se e be kure ma ni bi o sha e ma mi ya okay Akoma FM o how pa e be kure e wa panin e ne bi wa o mo traffic ni mi traffic ni ze emra so ji so ba o wa ni bi na se e ne ko kuma e bi sia ni bi ko ni aba mami makra mera se odi ni baby afefe Ako ira Ako mami mo abatu juma pa mo yede kwa santoma ni tram na akwati awu taxi driver ni bi we bia before junction so fantastic station ope na mako emema bi ha adwene pa bena bi wo ho Akoma FM after 20 years 15 years 10 years na abaya bi number bi ordinary cheche bi aso ne pa na akofa abaya na be 20 years awaye no e ha adwene pa na mako oba we nso na o say ni ku epen fraction atefo eju be jawaye me ka say atesem we ebokro emamu nan uba be jam mamu nan egwo akọ na oni be ma na tie kra no no hwe nkwara ne sen na wo sa be jaware ntie se no oni onche bibia ati na be ma no kra tie se won fa mpena bia adanse enso atan aba Akoma FM on trawale na ase na yie nto yi abasi ewu amakrabo nyame eja papa kwase ewu adi ni baby afefe ni ala ko so baba ni ofa kwata papa really about how so was at my Kofiasi, no tankoich. Really about my main faculty and I mean Kofiasi mania, and a black water no flash near back and only Mr. Pia, and the Kofiasi Assemblyman in committee for no more diploma 8 years within the day. Many about media for quite a credit and make country Bermano. Papa, young fan proof so a man in your said you're not the country in your Baywana. What if you know, by say, Papa in Prano no. It's a make country Papa. Ya fa to fe mane nyawo ene nya ba ye bi wunti na woni wo yire awade ba dogu se wo ba ni se ni ye bi wo na wo se na emwa wo papa na awade ni be ye ya ni aba wo di ni frebu ti afon na de ne ko na wo hwe wo ma se ya bo tire bi se wo ko yi wo ba ni boni ana wo ga to papa no so ko du wo boni e je se wo na to ba ni ye bi ni na koma ene ne kramfa bi ni aba wo ko di se wo ko di na fi wuram emo ko di na fi gata mo ko fie na ko do ba ni fie ti ti te da ni ko se ya so ye bebe fie na o ye wo din de na o pe do on peka sadia na se wo ti so ba ni dia ni ni se bi da so ye bebe fie e te te ba pa no o he na o ba aseto ni tirenya ni abo ko ja me pa se na se bi se wo ye no wo nya mama me ni nkola no ni da so ni aba pa bi nyame ensha ofa kwata odi ni baby afefe na go media na boy kaza tu ga tabla yo ye ni kana be ye ba fa abse no man ni ko obano because they just say oban de se kata e be se no man ni ko a se na ko de to su ni ba se ni ele ti ko na ye de ni se de so life asafo Akoma FM era odi ni baby afefe the Information Center. Akoma FM So me da was papa within baby afefe. Hello. Within baby afefe. Hello. Within baby afefe. Ya friend ko abusu me kasa fi so be fiasi. O si yanko. We me tia mu na mama bo ni adina mo. Na me so magini kakra no say papa no wonye communicator to his wife. Nti ba se papa no say onye tanbia no ko benya nko no yire ni kutanbia no enye ntentem. So the buyer no yin be gine. Cause the one na raba ni bide ko ni bi. Almost as an nkanti sa. Ti na fie mo be jafo san kamo pe sanata man ka o sak imagine. Na dine ensa mo na mama. Be so mo na how pa. How pa.
nyame ensha papa pamedin ede Maa Akos program no Akoma mu nsem Akoma 87.9 FM Ushabi ewo Onia TV Rabi 1 TV besa repeat at the amount 7:30 p.m. na fe Onia TV so repeat the amount 10:30 p.m. until ubetumi asan ya hwebi ewo hobie ye free dwada kwesi efia dante wo problem atutumrika sade ya nya abema ne nyina ye hia na ntiase ya adwuman minim sesa pepepe na won so do de ba ntiase be ya Akoma FM ebusia pani samia champon ene na team no ene etuaso Akoma dancing na yet to me dancing all day. Akoma dancing na yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Never made it to me. You'll ever take.